advantage enam nang ne ciputo nang ne pupelo pulo mo mata dile do join tu lo sita me batay konap nepen nang ne rok titik cijong seroi do kok titik hala bang sok ke cijong seroi bang ke abede rei bo kodak boda lo ke do da gitu non university kodak kikim gitu long le lang nap adim hala dak bang harut please so se amegalaya asor patumi bang pak de hala dak ke malo de do dom na ko lahai birta pulis atum chin de pulis atum han ke ba berita gitu, umatung lo pindah kode, kada pora tonte te, ahok gitu ke, cuki dalo gitu ke, itu cuki dalo, ahok, antara high information penting, pupesonnya lah sobat harus pi, nangget terji, muthe hola dah itu mang cipang rumsi, hola dah lokal lah tompen, hodak si tonhe mulai kek long o si, halang tu mang udah masih hola dah dokok, kontaknya tom hola tu mulai dah sangkok lo. Pasal hal asal situation hai bang bujini jepen thang bape gini je kesorsa tumbang ke inton noi posi nali tumak katok lemana cuniri non ada komite has body lona dak dulu itu non kerja lo lagi you guys have to make the decision apna ke decision lo bhal decision lo kithi bhana ke itu ke fere gelo nai sao itu iklan whatsoever. Lo ahin alata juniors malu susah time. Lo en order cuma alo problem na lo. Alang litumta attack pen order away bopol alang litumta action ene de tik lang lunding dokok tik hala bangke dokok lasi hala dak one border areas no solution of han long sidong tang hala dak long ke BOP bichot kan bangke chok chelo BOP ala hada bangke police station outpost lasi dak bangke bina ko long thom atin ke dangji lason si dak towa bang non he no pikan la pine emergency bisam men ke cheleng bangke akisung dokok lo la fen atin kuno adimo alo adimo atin border kalila ku alana tambe hola dak 45 families though. 45 families they are holding the documents of Meghalaya. Government of Meghalaya in pen kipi documents in hola tum use bomb. Hal haya tumhane pang technique la pen hai tumhan bage immediately pili action ena ko. Keta manong bage action ena ko. Harsh reality lo. Tamen udah voter list long problem do double voter ID itu mau along ta muni to tungta long ta problem do pang long ta bang tu mang nande do kan itu long ta lason do ko je Meghalaya long ta vote pidunji la pet Karbiang long ta vote na pidunji nasi hala bang so han bang pulong te election commission pen cingki CYC hala alam ke pada dampansi hala bang so adima long ala voter analis pen pang khandir pamake yang lang kopo lapen kipa jutsi abang la pulo kali pen nang chuningri tim Karbiang long itu ma per kerja ke hai Dr. Tudran Ronghang alang leadership rat atum anina ke han ala tunang pudun alang tunang pudun bang hala dak sport bang per alang itu mah ani napat kita kan kapu langsung bang kadu kibang kita rapota alam dulu problem dulu patumi bang ke MLA sahabat tum dadu alang itu mana Johan nam lo nili pakai Johan nam lo rat long pasti kita lomba bola rat atau mah agresif tu oma si kalau public lomba ke pada long dengan si cuni ini pada kita Prabjin and all delegation led by CM sir nang tum damai kapap dia depend Thank you very much. Dam lo, dia tu kita ni kalau kaya, dia tu kita mukulong kami betai ke thom dam lo. Lapan dia nak tu ambil border kami betai ini dam lo, so kita. Lapan dia tu kita meeting dulu jad lo, lapan dia time and against banyak Mansin rupiah kaya, alang ni doktor mansin rupiah kaya, MLA, alang pulau jual long meeting dulu.
kan dulu ya border isu meeting dulu lapen silang ulang tak dulu itu bom lu itu mau officially pakai tapi publicly dan itu digital tapi non hell so non sekolah so jitu niki non pulisai langsung kami ini ada lokal misi keman pulau kita damlo digital lo emile kita damlo lapen ke SP benda diamond against lo ini ibu Lagata gisi banda pulo lapen ke la tumuna toilo lapen hola aring subega pandame hola pandame ambulance pen cheklok doktor dum han generator kon pusi da hujayan pe man lo pe hujay dame ni limuni to ko medicine ban dole pope tame ko an nahi hata da pidum lo lai da claim pidum mo bas normal ke local MLA do rup singh taro na kaya na ta bani yes Mai bố riêng sát bằng cái thòng cái đúng làm thì cái này cái làm cái về này làm cái này thì tại từ đông nó thì nó mà cái làm cái cái thực phẩm thì mà làm như cho cái giờ cam clip luôn ta cam chuyện cái đấy là đó isi ini alam thì bao nhiêu này hiện tại cái plan này cái program thì bao cái là cái isi apa cái tung video pen tung Land Revenue Department में declaration dong declaration पुष्टा ला हर मेघालय के दाय आलोक लिया मने लोंगलिया कोता बांग्ला है नहीं नॉन के हर के आन के लाके कितुम आलोक ले भी कर बैंगलोर को चलो आलोक लिया कोता Kota ni pilih lo kan ni pilih kan. चलिए पिलो ला Kota ni itu lah decision lah tu. Jadi inter district lah inter border ke tu hanan ke लोग kota ke pilih apa ni boleh puri rompi होता 3000 lah kota ke. basically के माने हिलोंग लिया बा हिलोंग लिया बा डाक्टर बांग कोता ला थाने नॉन के बोतु के अमेना बा के जुमा आलोक लेता जुमा अपुतार आईडी ता जुमा अमुनी ता जुमा पुलिस के मेघालय लो बाची को आएंगे मेघालय के that's what problem tu la sini punya pakai la along tim tak di lolia kota ban ne ni pakai I don't cover up sing la so cuma amen pen kita cok kerja pen kita cok kita la so lolia kota ban bidet mereka belong kota ban la kai kan itu ke dua kota ban ti pakai mengalui kota forward zone pun hai itu bang Itu mana pijar lo, tu pijar lo. la इसके लासो बासु बासु क्लेम नहीं कहीं प्रोटेन देन होंगे मैं था नो माने आलोक लेता चुमा आलोक ले पता ता मेघालय पे पता के क्लेम ता चुमा क्लोन चला के तुगे मेघालय पुजे बांग को एकदम दुनों बाके इसी पसु बाके भूटान आईडी चुमा हारो आन के भूटान आईडी के लगे मेघालय भूटान आईडी से भूटान आईडी से लगे lapan Meghalaya election hul pulutan ke laki Anton tidak mungkin dijeng dulu. Ada piba alam ke lapan siapa ke itu mau butar tentang tu punya tu kami tiki jadi. Latin ni pulih pakai administrative apan di election commission paling pulih jadi pulau kita itu intensive division udah bang pakai karbiang long gitu arong an ke cuma kupelo kari kupelo mutabati tak pakai. Meghalaya पे ना बाकी लगे पुतारा इंडिया बाकी इंटेंसिव वीडियो बाकी बिलोंग लेते हैं निको बाक तो पूरे को गरीब लोग हैं आलू ऐसे पी बाक लासो पुतारा बाकी निजी मने एसएमपी लोग कोई क्वेश्चन पूरी लो आंसर क्वेश्चन पूरी लो निले पर आंसर ना अभी बात किलो में तो ना किलो लासो पुतारा बाकी चीफ इलेक्शन कमीशन पे ऑर्डर नहीं किया किसी बात Meghalaya lo इलेक्शन में दो होना बाकी डीसी लोग किलो लो एसपी किलो लो ये जिसकी बात था बाकी लगे बाकी इलेक्शन कमीशन पे लगे वो प्रॉब्लम दो कोई को dalam ke dalam agak itu ke dakar biang long si long senang dulu si dah si buta lagi kita begaloi boleh jauh dunta begaloi antona kita tak begaloi putih lagi bagai begaloi si kupon lo nanti pi bagai tak tuan lap ke dalam toko ini bagai tumang arong anak bagai kar biang long development akap anke isi takkan oleh isi takkan oleh lah pakai tetap pakai asisten dan angklep
Angkat iklan lu putar lagi tu melo lu iklan. Dah bepel putar ni melo lu iklan. Asal piba alam. Bada lu kan nong lagi. Itu nu iklan lah putar lagi. Iklan nong itu lagi. Baru tu nak iklan putar bang baik putar nak iklan. Alang itu pipe Oh, mana umar lo nggak payah lo sih sudah gelo. Tapi cimnya saya Nasi lahir alam tu. Dua nombor lo pakai, isi pakai, mereka tu loan order situ sana pakai. BUP tu je flat play ada ke. BUP je flat play no ada tu sekitar tu sim taruh tu. Oh sim taruh tu alang di hakik. Handuli per Langkerol joy ko na sini ko na si JCB hum towar ke soy handuli BUP tum chini dunde. Lalu macam mana tu macam apa? Kalau cerita tu di tu mesti JCB ke sistem tu nak jawab. Oh, joy ko na sini ko na si mana JCB akam ke claim in ring hur है दी handuli long ke do BUP tum chini dunde buko. Itu ajudu long le chini dunde buko. जो को रसी नहीं को रसी अरिसी का भी नहीं का मिला जो को रसी नहीं को चीजें दे तो चलो लगे अरिसी है जो बांग तुम्बा खरुकों के वांता ब्यूटी केंगे मिसी के वांलो तब ब्यूटी तुम था तब मिस्टी करने आती पीवा आती ब्यूटी चौके चौके आती तुम डिमांड बॉक्लो टीम सा फंटा पुलो डीजीपी जाके एक अता पुलो जे मैंने मेघालय बॉर्डर के लोंगे नहीं इससे बांगे खानदुरी खाना नहीं लापें तो बांगे उमलाप क्या नहीं पर चोमा तुम के लॉन्गथों में अलोंग कपड़े चोमा तुम बांगे तुम पुअर है दो के अबे पोसी अबे पुड़ा कौन है लॉन्गथों में लॉन्ग के खटखसला के कोना से जाको मचे लॉन्ग लो मुकरो चोमा तुम सी खटखसला पर के उन्तिक इंसिगेट पूरी पोला पूरी पिछुड़ अति पिएगा Kandulia tu mangke guna pasti aja kau pecelong lo pangap lapangap atau ma tum si kandulia tu mang tum fal mangke insiat kuripo la tum si piturpo la pen si bangke hawa tu bangke la bangke hapu kumga tu marong doku oh hadang lo tapi dalam kau kita kan bengong long tu marong dah tu pik akapre tu bang tum kado kawe angkon kado we kalau si bangke tapi itu development akap istihidiyo si klem da plote cuma tumda aposu ke neka tuji dajige kali da pemha tata do kota de to lo dam lo ke kota da lo da no da thano na ko lo nong gi rong lo ke ani sibe kota ni tum cuma han tipisi 171 eta pi cuma tum mehalo to ra na tum han tum megro kan kota na pipo apo na tum kota ni ge hede to bang direct ada itu make kar beng lo to han pen tum kota na ke ada itu apa tak lah hello, bang macam pernah orang itu kan longley tak kan itu kan kadang orang longley tu. Bang coba tunggu dulu kita tunggu potai dulu celok kan potai congok itu nang piang tak hello. Jual salam mangkai bosu. Nanti boda peti isi ini problem bang, ladak ini tu. Nanti ada kedo kita ya tunggu boda peti ke kepo pindah apa, ada kepo dah tunggu ke bang tu ke Meglogram tu, kan kita. Ini tu orang kali ada jaga tu. Acip ki bala lagi, na patai lo ke, no lagi agak kini alam tadi lagi. Apang IB tengah lah kita dulu tu rakam kipu, diupi lo kalian punya pota nokta, tipu cocok lo ke, beri kikai kau kita lo ke, tapi nokta tapi situ so kita tu pun. Tapi ni kuri pakai nokta thalo, tapi itu kalau jepang pet pen, muni tu pan isi ani ke pet ya lama kama bang, dam sikit me. Tapi puluh teh benda development kama ke asal na council Punjab tak kita rom la development kebokte la bang itu ke kepon jong si hiri prote hiri si mena ke siapa ke ni siapa ke si ke mahata ni ni no inglong le tu pota pilota gidia long le ma hiti long le bin no ba ke ne di na tu pai polam lo na tu dalam ajuda mon la kebokte rek ya na ke mana cuma atum along le lo la ke jor ma ke jor tu tu adu be agar putat bang mengalir putat itu dah ko nona mahal ni ni lo ke along le han pu malo cuma along le putat malo cuma mengalir pe pulo tak buta ID ta cuma putat lagi cuma ni tu mengalir lo lagi
Kita soalan mana tu kalau tipi bang. Lasi dah hai bom tu bang itu bom tu dia belum dah labang kan. Tipi bang. Voter ID itu sensor tu bang. Citizen card belong identity bang claim dek nanti. Dan bang tu apa booth pipi ni long dah nanti. Dulu mor bang ke lah long le anak bang ke pota bang ke itu sama ke tu bang ke itu tak belong. Apa tak apa kalau kon ang selar kan. Cuma meno jangan meno. Tekan belong along le nampu. Eko cuma tu gay nang tampo long leg kan nang ador di perpi ke. Ador di perpi. Ni bunda ame ni pupelo. Inul muni non ni tikla ni kan ko pada pra. Jadi ke along le joro. Jadi ke along le joro kan lang ko frok bang logo lege bang service kan tapi. Saya dia lo ba. No me khala apa ta lo nge. Tu dah pason ta dan doko. Nanti lah bos tu bang, tu cek tu deh perlu nanti. Bos tu bang ke, voter ID ta, itu cek tu deh. Nongde pota pen, keklen tu deh sini. Keklen nanti perlu nanti lah bang. Macam mesti ke, ada macam than pun sedap bang. Abang tu ada bang, pang tang bom pun tipi bang ke. Ni ke kalang ke, menghalui ke, voter tak kalang ke, voter ID tak kalang ke, ni men tak kalang ke, ni rong tak kalang ke, ni men tak kalang ke, ni kur tak kalang ke. Nah, so bos tu nang tu kau, tipi bang ke. Tadi di lega kapek lagi lo situ di dia bang ke. La bakutih dah itu lah tu betul. Tidak ni, nak klaim pakai naja tapi pakai dapat. Cuma aku tu masa ani aku pakai lagi. Dapat han pakai lo kalau kita pun kita sudah nanti kalau kita jadi fikir awal kita udah mesti dah semua kan. Meja dapat lah tu ke. Kasihnya tu ke bank koi baru. Bank koi baru ke lah tu ke. Mana akapnya akan plan dulu. Problem lock lah border problem lock mana kape doje pasir tu akam lo tu akam lo bang koi lo sponsor ne punya ti dalam tamu tidak bang koi lo abang putin dah kanduri dah bang kom lo kalau bang kom ne bang pin ne bang kone mah kan lo katanya amen dah administrative control lah tu ne conspirator tu ke tak ekor ke thang tak ada le ada pi bang lang lalu ke kom kalau tu ke bang koi lo bang koi bang kong ke bang itu ke akapre akam avelo lagi. Mudah-mudahan kue kerjangong kan menhalul aburdara bang perlu nampu. Asyik ki bang lagi. Oh, kapan pergi bang ke lagi kerjangong. Pangap pergang lo bang kaloko. Kopelo si bang ke rong si bang. Dak tapak kado kabe along tak pangap iria menhalul pangap menhalul. Daki ia cerita tuan kailo, daki ia aku ini tuan kailo. Lapor sebab kita ni. Asyik pi bang. Lapor nak tunggu turun tak tunggu akap sekali. Munit soar lo bah, arlo su dikit dah. Cuma tunggu dah arlo su tu di abang putin jambrong tebe tremo, abang putin tak nak turun. Asyik pi bang. Ani kita hata kalang. Asyik hata kalang bang. Bang tu semua awak tahu. Tapi tu bangke, lah ini apa itu? Kepino ke ya, waktu tanpa holo, sang ke ya jin beli lo, apa bangke, kalau nanti keluar lo, apa bangke cukup tu. Sudah sana waktu bang, nak cukup, itu bangke. Tadi ni lima ada bangke itu, mana konsep mana hidup, abang sih itu itu jadi. Problem bangke, siapa itu problem ni, asyik bangke. Tapi ni dekat program ni je jelo lah panjang. Mana mungkin window tadi pulau. Dia berhai tu celo, kalau ada sesuatu kan. Jadi doktor soal alkipu itu tahu betul semua kod. Mohon doktor ala doktor tak. Kasih sombong cek lah. Problem tu pakai, setan lo, solusi lo pakai. Kalau solusi lo beda lah pasti. Border lo kan, ini betul pakai development ke pakai. Nah, tua sewa nanti kita diborong. Ini kemarin di kita diborong. Even karena outpost ini dari itu sebenarnya. ini kurang ada citu je kana nasi
Border as organ hang piklo, itu nih hang piklo, unam tu sih, dalam so problem di solve lagi mah. An border development long chain oleh tu dah. Border itu adalah dah development long chain. Itu hanti bo, cukan hanti bo. Apa sah problem apa delay na meron? Ang problem pa kaya cultural na po. Kasi kacingwa ito ang kanun. Kacingwa ito ang kanun na le, kacingwa ito ang mga sili ito participate ng pakanan niyo. Ako mati, pagkatan na dalawa tumpang, nagcak lang mahuli ito ang solve po. Lokal lang ito ng practical na solve po tumpang, iklaim ito ang tumuhod. Cukan na nilo. Ang problem mo ke, cultural si, anti per border na so, rego na so. Ili itong iklaim itong heka kamo bangle, normal ke matala. Asal ke, industry border ko na ako, ikupay imelo he, itong hala so kumitiyo lang itong he, itong idulong loke, ikupay imelo he. Mana ini por pepina me gande. Industry border issue bana ke. Seta, nora sarkar ba, nora chief minister ba, 62 area bude tunta tunai pada alida tunta participate nai regional committee lo member nanti polo, nora bange la so regional committee ba strengthen se itu sentiment ba kai mata adang le no. Ano da problem solve. Dudure le pulo da te, groje bange bange Getung ke pini baca kira aku cik itu dah so. Cik itu dah problem solve salah. Lupa boleh ke? Lasi cik itu dah sistem apa boleh dijual? Itu pia sentimen si ada input itu nanti mah. Kopiah lam si input itu nanti mah. Kacau yang perang lale itu central level itu mas CM pakai han. Under this chairmanship. Solution to liya, gimana ya? I am proposing solution. Itu mas CM, chairmanship belum. Sehingga pokok defisit produksi, lagi komplit kan itu kan member tu mana? Cuma kalau lagi review bangke, itu political party itu isi asas komite bernama. Let us see yang ini ada political party members, kan also be there. Ada cewa itu sih, itu kalau cewa ekor bangke, itu representative itu, kerja itu nanti, bak kipu itu nanti akan terlahir. Aisyuk pun aja lah, itu ini penting. Kita problem. Jauh si input, kipu itu apa? Extra pun kena sok produk extra pun ada jatuh guna. Kita itu apa? Awe tipe bang, decision analysis info, muli lah bang, jenghor nang ham kalau bang. Nanti. Lalu dibuat. Oh. Nomor 2 bagi ini tu kita mulakan soning dulu. Anu tiada border orang dulu. Dampo concern dulu, kita mesej dulu. Itu mana sih concern dulu. Kita itu, mekanisme ni. Apa sih itu mekanisme ni? Lasi council supported all party border vigilance unit chibini. Politis kan ada border campaign. Kan ada yang involve pun. Lasi handuli alo for example, handuli border vigilance committee. Kalau ada lokal tu nahi. Kalau ada lokal tu, parti tin benda, representative pun aku. Bah, representative kau cik tahu apa? Acara mana council kau yang dulu. Nanti pulang tapat vigilance committee. Kalau ada Unkerbi vigilance committee. Pulang Habua Umplaper vigilance committee. Sabuda vigilance committee. Kita kan vigilance committee bina. Immediate khobor lompo. Ati abirta lagi news lagi hangi itu ke dia pikir. Apa respon untuk kita depo, ande itu apa ke? Kita lagging behind po itu apa?
border so I to confidence ability. Lasso Kochi Standing Vigilance Committee Duranji, all party supported by council. Council will support the Vigilance Committee. Along immediate response system itu grupo. Lasso mechanism apa? Simas ini. Dan ini punya. Aku Sonia ba? Mola. Kena base aku dah. Ninggelo. Alah ninggelo. Misrepresentation, misinformation. Jadi yang kat mohon dan ninggelo. Data yang indicator. Atau kita sekarang soal lo, kita elong, lakaroi soal tu hebat, mungkin ada tak kira tu. Lasi, lepas tu misinformation apa ke? Dak pima ciplang, silong time salah news kita apa ke? Pedak. And misrepresentation to po. Ala so misrepresentation ben sentiment utai po. Adi sida kiwang ke khandulia so seba paro to kiwang lo. Ani ke sugi to muni lo. Tara tu silok ta ko tume silok ta langka hada bilang to. Minor scuffle. Minor scuffle took place at Khanduli. Minor scuffle ke lo. Lupa kalau saya putua lo, hospitalized lo. Kita hanya bangke misrepresentation. Lalu apa? Itu apa ni? Lu kita fikir tu oh, kita news talk lu bang news kipit, kapolai itu tu. Setiap kota sila soal news bang, kapolai lagi mah, lah bang kau bang beli. Kalau ini kita fikir kami nak ganti. Apa sih? Information share menang pola. Kira vigilance committee, local standing vigilance committee all party. Kalau ada media cell ni, tiba ciplang media cell apa immediately itu manis kepala tak pernah po. Kalau bang manis kepala tak boleh ni. Ada media war bang fight pakak ke suruh nanti sentiment lagi. Patu mir maksud news klang lo. Agak dua ini silong kami bawa orang terlibat bersorong barang tu. Tunggu dulu. Lasi, lahai sentimen utai ko angke mereka komunal dah tu. Lasi, nora bangke border dalam cithang lo keluar te very sad, komunal dah tu. Ang komunal pada depji apa ke? Hal apa soal danger sebang ke? Ini tu deng mana? Lasila vigilance committee alone, not only all party. Cuma ada orang apa kerja tu nama ni bagi tu nama. It should not be a country fight. The border problem is not communal problem. It is border problem, is territorial problem. Itu narrative lah karena ekonomi. Bahan itu apa ke? Lah bangke khasi non khasi problem. That is the narrative they are doing. Kalau so narrative lah khasi, non bangke, this is a territorial border problem, not a communal problem. Allah ke nali, pata isi lecture mari pare chok lagi. Constant media exercise, not only in Karbi Anglong but in Shillong and Johan. Misrepresentation bang pakai long dan angko. Kalau dah ada nasi, itu komite member tu next komite pilih serang lah, meeting bang serang lah. Ibu naya bangke. Kalau dah close ini tu, kena ada nona regional tu komite ke Singapore reference point mukai tu perkilo dante, isi reference point tu. Mana kita komplit tu है. Isi aku reference point bangke historical background tu lah. Isi reference point bangke constitutionally recognized boundary pulo. Isi reference point bangke local condition. Hala local condition lo masih pahaya fancy. Alang tu kiu edim, kasih kapai kunci sih.
aggressive lagi cini dah. This is lagi cini lu orang lalu. Ada mau pes pulau, juga hanya cini lu ke nong dorong sor, pada lah tuntak along tam, oke. Siar, khaslah sor dah, hapus vote itu lo, hapus tangkap puasa TN lo, development ada hapus TN lo, umat sor, sabuda sor, jatuh long sor, kriuman, tili. Mari tu hala tu orang cakap long lama dah lompo. Village council tu fair betul. Yearly they are getting more less than 50 lakhs per village council. Lakh kok ke apa pendong pom. Itu dah cuma bangke ration card kipian tak. Itu apa politik sepatu ilak mulut tante. Itu lo satu ni putar apa? Lasa problem ini address ni. If they can have village council and get a monetary benefit of 50 lakhs per village council every year, why can't we give? Lasa problem ini resolve ni. Ada de cuma de puntai kuno. Mungkin dia cuma represent pulau netu, daksi netu itu kantung. Daksi itu kantung seno. Mungkin kan ke hal tu program orang play guna de dah jadi memangke. Coklat punon, cok selet punon, ha border ki dua tu bang ada. Meghalaya sor, Langkero sor haj ini, Tapara sor haj ini, Ampia sor haj ini, Amu pen hala, artinya sor polang ni jeno, artinya sor punta, hala tungke kera, asor, buhin nunggu, lalu kan amkan posisi ni. Hala tu diploma pick dulu tu pakai. Puda benefit ada, dah puda benefit ada lo, cuma orang tu dia apa nak. Asyik dah hairan lah, nang thong sabu ni tu. Apa pindah tu si, border tu mungkin orang cewai, border tu mungkin orang cewai border, lahai karbi orang tu ke, ni tu jitu TV pro. Lalu paling strainer ni, hopeless apa itu dia ni lahai. Kermi dah ho. Ala kene sometan no ala sometan no kaha alu itu para karki dusin ada gitu dah we should strengthen them kita kini itu strength we should strengthen them laban ke puda kalau abri cinta orang tu kandungan tu tak kalau la karki orang asal tu kan ini tu kan ekonomi jadi strengthen orang tu la tu arjak ki orang tu abidia belu tu tapi ini nije kok lagi itu lagi nak komite member tu non Rihan untuk kita dulu. Ni dia lagi dan komunal lah isu dua program deh. Kami orang council boleh nak jawab mereka. If this is going to be a communal narrative, we will not participate. Officially sebenarnya lah. Officially saya boykot ni pusat council boykot ni pusat. Officially saya boykot ni. Kunane tuan presiden ni kita cakap, alih. It should be official. Lasi participate lagi, official ini oppose lagi, official ini senang la komunal narrative ke pora bangke, border problem solve ini macam tu nunde, ni tu macam tu nunde, dah tu border problem solve nunde, ninja kini. And this narrative should go to Shillong, intellectual tu mana, hala tu ma NGO kata tu mana, la maksud alam mana ni. Lasi ni klaim tek tu, mungkin KSK tu pada anu tidak ni jelo. I was expecting them that they will offer me a service. Service yang offer kami ni saya kata. We are there. We will die di sini saja di people. Ni yang mana. Bagi tu saya sedang bilang, kita young people should volunteer. Akan tu produk te. Mekanisme tu, dua produk ada tu tiada lagi. Rapid action force tak boleh dibina. KSA asal tindak. Dunia asal tu repeat itu contoh dibina. Kita program terdekat kembali program dapat. Mereka kesahan dapat ni. Lahai mekanisme bang, ini semua pak. Kalau program tu lapang soal ron itu apa nak ini? Ini saya. Saya request itu mah CM, therefore very big heart. Alang li, kado pada pangrompon si border issue bang ke politicalize nang ne, klem nang lo,
Me seno lagi, seno dulu. Langsung lo core isi council level, highest level, core isi committee, ala nang seno kan mesti di all party. Padahal kacing wae komiti long. Hai. Itu naik pola timbang itu nang nih kosong mande terus tahu tuh ya. Kali, bukan ni program dah alam se lekun dulu, officialnya alam lekun dulu. Nang di delegation dah jokke, governor lo delegation dah jokke. Lagi member dah. Lele nokta. It will be thrown in the dustbin. Sehingga harada official a mayor long, harada a prosedur se tokan, bukan deh. Ada prosedur tokan itu. Netum give and take na siya doon day, kung official di halak si council na super opinion day, netum give and take na siya doon day. Official di sila na ihara. Right. Lasi itu a mechanism sesemat pakasi, a prinsipal sesemat pakasi, lahat yung waisar, pensi itu alam pilih tumbong nanti. Tapi nona chief minister charter nang lipat ni stop na melang ya. Nona chief minister cingwai ji pulang tu delegation tim dah ni welcome lo. Lalu jiwa dalam na, Cingwai lo. jiwa dalam na itu mechanism sana. Di ada juga nasa pun ni ke. Mohara na chief minister bakda, chief minister itu busai pakai ni. Komunal dah menjadi. Komunal dah pulau dah te, what is the problem? A problem apa bangke? Border committee kau le, puaman action and mangwe. Polis sunna mana cirelo. Juhala mukroson, baca atuna upo cirelo. No action. Lasi legal option tu ini. Hala nong turut lobang. Aku dah 1956. Ini tu kado cingilo. Netum ke nang dudun dek. Nang tum kalau long ke netum ke nang dudun dek pundong lobang. Jati sumar tu pundong kan dia ada ya kan. Apa malah? Hala dua bang protes tiblo dek angke capen khajana hem khajana ke. Mujada tunduk dalo. Hala suara tu they refuse. Protes lo. Mulai hari itu mulai kilo. Labang so botsi, bopel hala. Excel master ki pu 1957. Jadi kendeng lo, meeting cahang lo. Puom, wah, kaunsilah meeting cahang lo. Bola dah in principle to cengwai nak. Anak muni hisap nak. Cuma bangkan rumah, dan di bangkan rumah amuni dah hisap perle, langsung ini dah hisap nanti perle solusi panak. Bukan masuk kasih kroy nangkok abang ke 1956 negara pernah perlu. Ahara masuk problem besar besar. Kau sudah sorry action lo. Polis tu kan pulo. Alida tu kan pernah berlalu lo jelbeng kondo. Langsung ini sambil itu. Nora bangke border lo bangka problem kita berkuda. There is no security to life and property. Bangkan ada si nupapen tuaro. There is no security. There is no case. Why there is no case? Border talks are going on. Lasi itu tidak insist dunaji. Daso komite lo insist dunaji. Number one principle of talks should be that there will be security to life and property. Security to life and property sa we ko tane tinang sing gidunde na tingike we will stop officially kudunai alo tante lahai ghotna melu ala tunda patu hailo ala tunge nona patu meti akhudna la kha hala patu ni ne phala border committee to plan ne phala distant bilo batai ko anu ne bang tuma tu puang si with dates and all ne phala bilo hala area mu Nilai wah yang harus tidak pakai. Agar ada silongan newspaper lona. Apatan langsung kita next day report to P2P. Ada misrepresentation. Karbi tu bang pak. Sini tu jadi federal kau. Karbi tu saya fikir tu kapu damlo bang proxy. An saya fikir tu panangnya tu cek dan heng dulu le. Amat ini tu bang tak tu pantai ceras kira dia pan. Dia tu dah bang harus orang dah kau. Lahai si hadak ada newspaper lona ke. So we have an intellectual fight to make, we have a scholarly fight to make, we
we have a major fight to engage into, and economic fight, how to win them away. Karbi Anglong aran an ke ti ban konsorsi development country na ilabata konsila sa mata pon pakan ako. Itu mana ko tayo dana po. La ku itu effective na po. Ala effective mo da sumang to kana po. Mo ben emele amika masuk dulu ya. Hala dong dorong so. Hala so ran itu pataran tipo pam ni. Ada di piero. Itu confidence dulu. Da Karbi itu pen ili ne ngap. Normally aku benar. Lasi la bangsa historical narrative la bagian high narrative an ini kecilan ini ada tu sih. Lasi la high ke sulimo po saya itu itu enggak major bahag measures mechanism dan design bilo lasi la son mompe itu mah anda sekian leadership let there be a core committee here in which other political parties also will be represented. If need be, KSA group and other important groups will be represented. Let us have a core committee. The Bangsa core committee, core committee kaya, meeting inside. Thank you. Lain bukai. Kami akan konsisten faktor demokrat dan bini tetong rapsar kiri mampeng rapsar mampu tinggi bidingnya lalu kita seperti orang kanjong terong tahu kanenji kenalan dengan akhirnya pendalang ini long experience tapi alangli kanenji along the technology mana sebenarnya practically ke ahok no ek nomor bangke Karbemo Thomas Council la pente MLA in Bengume bas state government in Bengume ordering Iriano development akame claim undir phanbal itu ini ya mail oke si cek perisara si ya di zona bagian handphone ko orang kedo mungkin itu non domain apa lagi kerusuhan, jate economically, politically itu security itu ya pak, tapi ente nangge kau itu noy itu muda jate, laso kami ke betampe, jate itu nona cingbi itu ya pak, bahasa attractive itu di parval, laso setelah ekmot entonapo. Dua nomor lama ke, non mana ke, alam di gunung dah, enggak kecewa enggak, kita Mungkin KSA ba youth organization pengantum tu asih hal bangso area lo itu certain mechanism tiar pen de hal bangso area lo amuli tumhana kenan so itu publicly mana hal tumhan public guard ketiga panabang na bangso mechanism bang tum pada flow break nani lagi bukan produk itu autonomous council pen by itu elected pen itu pen ke lain ke tu releasan kita be bisa mechanism tiar pen hal bangso lo bangke isi la open lo jadi osomar kado we itu pen cerap itu si open celar sampai hal bangso dia lo osomar tu hal bangso area mulut tu mana isi protection of Hanaban, isi mechanism TRI. Dua nomor lama ke border problem solution apa? Muharangli ke place alam sini support. Oke, kasingway makai tu avoid nenge, kasingway makai tu participate naik, pen kasingway mechanism apa? Itu benefit kedua Hanaban, leikum tuarina. Pen di nomor kalau supaya nanti makai itu lahai penalty market itu delegation all party delegationustame itu bordering alam tepu tak macam development alam tepu tame itu chief minister government of India home minister tame baik ke tinggi kandang
step mang ke na long kami mili kasi tahun dulu. Masih gano, dahil kato iklaim apuda kami itu ning siwet pen le klaim ponra usi nila high step muka dalang li elbenkai kepeklang pon along pilita lam sidom nungsi lanting ton aro. Ini ini dama, ini tu ini. Laso la komiti cuma seorang itu ni kalau kopiah sesi ni jangan kau mau benturan kayak lo. Dulu ni tu tak royi. Ni laso komiti saying that pen. Ladak atu mau karbi yang lo mau ni tu hang confidence non unconfident. Lalu kopi tu mengklaim ni kosong tu mengklaim ni kosong tu mesti sikit tu ni lalu ni tu hang cingin. Lasi la sola ma akam na yong si nang pachini de chingwai de tu de la sola ma ling tu ni ni de yong si ning nang ke dun tuang kulo de yong si ning nang bidun ri kulo de la ni ke nang lasi lain la Dari Mesir lo, dari mana? Kalau mana curu parti berita, apa-apa amu, alamat dia lah puri no. Laso komiti le picu saja juga kesenya komiti le final kali. Laso komiti ke je chingwai pola dia long dia konsensi ऐसे ढके के कापुरी लो मते हाँ तुम तला तुम्हारा स्टेट पीछे पॉइंट में तुम कमिटी चुन वाले न जे से फॉर एग्जांपल 15 लो नेक्स्ट कटिंग वाली कमिटी चुन कर तला बिफोर 15 के अलावा तुम भाई तुम सजेशन पिजन में लो लासोले ना तुम स्टेट पिजन लो तुम स्टेट पिजन लो कोला तुम निजे लो एंड ये लासोले इंटेंशन तुम प्रोजेक्ट 1951 जितने की नोटिफाइड पंडुरी जो लासोले इंटेंशन तुम के दुबई को langsung pun hadir ni tunggu roda ke, kau itu kita tunggu si on behalf of karya orang mungkin ingin. Langsung langsung komiti ya lah, kau lah ta, biju sahaja kan desain film ni, lah ta apa chief minister macam tanam ko, chief minister macam tanam ko, report ko chief minister dan apa chief minister ko cing gitu ko. Lalu saya ko final lah bangke, langsung cingwai. We apa chief minister si ko ekong dak alang thangman si tidak all political party. Student organization, lapen civil organization, intellectual kuncing bayi dah dipu. Second nama ke aku mengeloi silong kuncing bayi ni, atau lama. Nasi normal ke XMP, XMP. Baik cari pun dia makai hai. Tolong kadu kau betul makai. Ini komplain kado perjilok. Jadi THM जितनी पॉइंट्स अपनी इंगेज को उसी माथा kita teron sangun bangini teron lo local MLA teron sangun apen advisor alang ni Elwin teron alang itu bangini ningjere tuna bangke penangan in depth la soal problem of that dam bilo anu krum pen dam se alang itu la soal problem of inside तो समय लोकल एमएलए क्या है इन पे न बंके हटाक लोकल अतुमा प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड जीरो कुछ जीतो नहीं पु ग्राउंड जीरो अलोंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रात अतुमा प्रॉब्लम कटुम बगे बंके लांगी नहीं लो अपने तुम तो लोकल तुम तो नहीं लो लोंग सेंग बे समूह लांगी कंचेंगलो अपने तुम तो तेरा समूह नहीं लो अपने एलविटल अलांगी अब बंके पेनागल लसा प्रॉब्लम अपना different dimension अपना निंजे लो लसी नदी अपना तो निको points के निंजे जी को लाहे के निंजे जे लो है I want to build up अलाउ तुम जितु निंगे निंजे लसा पढ़ा सीने अब आगे कुथल पंतांग काम तुम लसा points अपना लसी ऐसा नमन के इलिक्तु नीली मथा बाके जे लसा बाके border dispute वो बाके recognition पिनंगे लाबा के dispute कली demarcation abang ke clear natural boundary do langroi langjeng do aparta arong brong do katogawe lapen polygon arong do tasi demarcation abang ke clear notification clear 1951 ahut intang rak cuma representative do parliament along assembly along Williamson Sangma son Bibi Lingdo son अलांग इतु 1951 आहुत के ऑब्जेक्शन अवे 1969 आहुत ता
Intang raga tribal mane chumang Jaintia leader do objection away. 71 Meghalaya full state long lo. Halo sohota boundary declare lo. Halo sohota latum objection away. Na sida amanke daka dispute alam se away lo. Geographically clear, notification amanke clear. Anparata district mandera pita muta community ningelo MP barim akya MP sauta ningelo daga bage first officer amasi chumanglo da district seng ho CS booth chuma alang lisi hadaga banke lahai ka to ka border abake hoy thiklo hai document mukhada itu actually pam room dongji halo sohta ka thanga dispute ave lasi non abanke la sola masi tu chikisa phanda ka tharnei Jelabang ke hala lampi itu lakukan ada kamu balang lampi ada apa situation kapre karui kalau kapre ada apa sidul mata kali lo dah ka bangke lakai this is not a dispute lakai dispute kali clear kar lo notification clear geographical boundary clear dah ka bangke thanga dispute ave la bangke simple abangke one sided aggression Kato kami yung situ lang dam lote kardia tum dam pen komane ke sumang arong apa attack dam ma. Ha 1951 pen onan class 1 incident doma. Komane areng pasolo ma. Komane ke jail jam mane apran dam ma dam de. Yung situ ke nirasul pilote kaita hala tuma hin pen ke wangsi daga bang ke ini tumara ka bang ke pasik sak dolo. Lahai bang tum niration bang ke clear cut nampo. Lasi this is not a border dispute. This is a one sided aggression. By some miscreants. Laba gas the movement and really cruel, like communal line pondam ni. Kasia tumsi chuma tumsi tumhan pasik sakali. Athe movement ta noktum kharwam langita ka ningjelo. Laba daga chuma tumta kalbiang musi donding ha. Babu orang ningjelo ta klang lo jangli. Long thomma long clear chuma tumsi asabu pasik sak mare. Ambar ka akyon chuma tumke kalbiang musi dokam tum. Lasita ka bangke halaso aggression bangke isi a group of miscreants lapen dagamatta lahai alam klang dag lomati laga vested interest do village council la himpen jongsi lak poket lak piket jongsi tangka long lote to meghala himpen se claim pomati asi lasa vested interest border along develop lo a section of khasi citizen asi latun se aggression bomlo asi daga bakke lage dispute kali puse to bakke punai Kita lasi nili kroilo la sana moke je la hai lama bakke hara governor long dam pen ho chief minister prime minister long dam pen memorandum people ga chok chelo daga bakke tu proper forum long ni genai lasi jong si discussion lote discussion along si lasa bakke strongly place nahi dispute ave la bakke only one sided aggression la pen sonia bakke ni genai bakke la bakke mane isi misinterpretation dolo by si misconception dolo by si matha mimeta dolo give and take po bangke declared it asi give and take bangke non schedule area phanglo na hala bangke clear dana give and take non schedule area phangli open around the same kaida ningelo chief minister chinki po mane non Piju Hazarika Pia Kola hai bangke chief minister bangni chingki po jate. Tari puji po bangke constitutional position pilo. Asama chief minister pen Meghalaya chief minister Chikroi sar sita karbiang lo longle ke ponu nei. Laso apna bangke separate commission bohai na hela. Hala so commission lo. Lage chini pakane sabta lage separate commission bone ke constitution se tumhan ke lage declare mate. Chief Minister Banghilile Chikroi sir sida latu agreement kori dello give and take pu onu nei laso phana makke isi commission dobeng namko lape laso commission makke wang namko da daga hathi na witness na ko representation na ko laso lando lasi tum lam makke ning chipa binang ne bai tum mane panic reaction kori nan ne ta itum ke chirok top dum la tum ram mohan da chyorte ni
Karena sebenarnya mahal senior dia lah hukuman jelas senior dia nulis lah. Komisar mulai lagi lagi. Senior dia bukan itu. Kali sama itu kali ya. Apa tu mengiyi boleh. Kali pusita di hala paragraf lanang itu mahal ada kalam dolang ada. Lasi nili puji pura. Lasi nili puji apa ke? Dunai dunsita dah apa ke itu punai ke lasal komiti apa ke? Not under give and take policy. Itu nih kita generally saya aja belum ada give and take policy lato regional committee muka dulu kita schedule apa nama ke lasa committee regional committee donang ji to maintain peace and tranquility at the border. Dah kata lasa nomenclature ke learning give and take kali ate itu cuma longri itu hanghe aku itu dah cuma itu longri pipi. Sina clear ada give and take kali sita lasa cingwai dam nahi amake to maintain peace and tranquility. Ate itu amake citu cita ningange harap dorarap ningsam jinpen kadogo be khel kadogo inglo ke tumke dorarap ninghang si itumke cingwai lo la penta amake border dispute avelo only aggression tumhana amake bang ahu tada tumhana amake pasik sat jai lo hara tumke action nahi. Sony point awal ini ni kita antung apa ke, itu ni kita ke mana serious pen concern itu kadang kadang house long ni mana ni, akhirnya lama itu probe katung, kata border survey katung, besar teron sama pen hala, itu ni dam lo, terus sama itu kadang dam pen teklong lo, lasi dah apa ke isi sense of lasu insecurity dulu, sense of insecurity dulu, sense of desertion dulu. Itum kisung ahud asam police support pen lele itu malam ada romen awe penseng lo boy itu hang sita latu wangwe hala tum lo ngabake megala hin pen minister kawang pen MLA ke pulo DCS pia tum kewa asi sense of desertion itu mande ubuk ba isi bake mane pulo frustration ta dolo is sense of insecurity dolo ako daso ground ta do batai polo different apora hu Lasi dah kalau ke isi lagi immediate step lo, lahir cingwai bangke apor engine mati, lahir komite regional komite immediate step lo bangke confidence building, lah bangke anutina bangke penangan tu ke ninggelo, confidence building bangke itu immediately claim nahi, tapi confidence building along bangke isi ke atau tu yang lo joint visit do nahi, CM ke hai ke jadun pen bangke all party visit kado ke do nahi, lahir bangke dulu hai. Sita puji po bangke dah immediately confidence building nahi pelote lahai miscreants atumpan bangke jitu ni ke FIR laws lo pusipulo sta FIR laws ita laws na ajar action awe na tumhare action awe lasi la tumpan bangke action nahi je daga bangke action komane jongsi chokche claim lo pelote la tumpan bangke they will not go scot free. The law will take its own course po bangke. Lasi la so aphan bangke itum ensure nahi jasena siya ke hai penta bangke itum ari denga avele law and order. Lasi la ke Assam ron si dolo chief minister malchi home minister lo lasi da ka bangke mu penike chithan kia polo lahai latung tractor sulibom sita JCB sulibom sita latung chini ne pusi bude. Ba Farothom Munir cross lo la tuma BOP sita la tumke technology associate chikro akheda ka bangke isi ko bangke nili apranta parliament do la home standing committee along do lo lo hada SOP pudo standard operation procedure hala so SOP along bangke la tum PP ma la tum BOP duty PP ma hala bangke hala sunsi do lo Lasi basa SOP along bangke most probably lahai abangke ade. Epong Nagaland pen Assam border ahutta landing lo tum. Nagaland ahin pen ko anglo after third lo ablang nam det lo sita mane border along do sita lo thang hige. Te lo tum bangke standing committee pe hanglo pie bolo na tu anglo se ke lo tum dam lo aplo pie bolo. Tu paklang lo duke SOP lo tinke hal tunta indigenous people tribal amuni tribal atum ke Assam along ke wang ye fan ke inner line pass namni basi lakum cross lo ako hile check je fan bang ke itu ma kini alo lake loke polisi lamna hile license do ma ai mai tu lamni lasi hala SOP lo mela tu abi
ঠিক লাসন ধক দা বর্ডার তুমকে আপর পেন দাম দে জেসিবি le হুলবম জিতা চিনি মে বই সিপ্রম দে টিটি la pen la ha bordar post atum na munit bangfar gothom chingrum pen pasik sak jiта wawe la tum ko bone tuke law and order most probably puji law and order ni tukali tu only border si lamri border munit ha da ge karge tum ta meghalaya ke dam lo meghalaya chuma tum ta karge no wang lo la kai na lai na ni puro lasi daga bakke military side so na ke immediately la confidence building ya apana bakke ke hai CM ke hai pen ini bangini council by MLA asum dulu MP ke hai dulu na tum dan pen chief minister apana bakke specially that law and order pantang jepan border outpost ba thana punjab jepan penan si side so wanglo thana ta hara boy nang po BOP tum phana bangi long si standard of procedure SOP jong si change nahi plote change pin nang po la tum sirap tok do nang po la pen hal hai culprit atum meghalaya atum bisaram claim lo hapu dam ji amen ta klang lo he la pen social media long ke top tha atum bhata non molong ke action enjoy me India na hapta asi go pe sa hama ninja lo la social media lo kalini kalang lang ke top tha kabi tum against ba tu communal ke wan japan la hai tum ke meghalaya so action nahi asi laban ke ili unde da decision pen asi chief minister si asam meghalaya chief minister phana banke ta longle alamso kali lo lage longle dispute kali da gaba ke meghalaya miscreant tumsi wangsi da gaba ke muni da tum ke pathilo thulam lo pathilam lo asi da gaba ke hai tum ke action nahi meghalaya so ba la tum phana banke social media long top thap do lo la tum phana banke case register nahi la so banke asa ko punitive action do plote ansi la tum banke restraint doji kasi la so fan not only regional committee along border dispute border akuta ke chingwai immediately hada police mane administration pantang je fan muni tuma isi confidence builder ji pulote hada chokche tum fan ke net la pe hada BOP tum ke ans se agya rat tum fan ke radun apor ahut ke paledun la pen PSLC hin pen lang di ninjelo border magistrate border SP hada kamak step by station la so ba ba ke claim ji এখন jasemet la so ba itu ma ba ke law and order akutha council hin pen MLA MP atum dam pen minister pon tasala lo ke chingwai na nalok lote ate general ra chuma atu ma ke ra atum ke pa ba be chokse ani inut bang ini vested interest atum si gang asun selansi la tum si claim bo la si la tum phan jo ka la tu amen senior mati atu tuma local leader atu se amen la tum phan pang taxi la tum phan excellent lo lote isi deterrent do po isi la tum bang ke chere po la so bang ke itum ke ensure nang ji phan isi delegations ke dam nang ji pusi ke ne ma tha anpar bang ke la ke immediately short term lo hai ye ken pan patan je phan boli mom lo la pen hala long term abang ke isi long term alam ke kami short term long to isi akon ningke do jitu ni ki charan sang ningke lo je latum kaita communal ke wanjia fan ke bori je chumang pen karbi chumang pen non chuma ba he kaprek lasi laso bang ke isi laso narrative bang ke ne laso tomo no lo de latum ke isi tomo under lo je border dispute mane hala sumang atuma long le situm ken ba dispute asun pinjong lo isi bang ke chumang pen karbi laso ke kene ba lasi narration bang ka lang li thik si pulo la ke change nang po la bang ke chumang versus karbi kani ase la ke India is a democratic country lo karbi ang long ta chumang do la pena bang ke hadakta meghalaya long ka chumang do lasi da ke to samo phan local phan de mi ko bang ke chumang atuma long le pota do ba ke problem le chumang amen ke do ba ta meghalaya pen ke do lasi problem lasi laso bang ke ye to ituma territory lasi daga bang ke meghalaya pota ke lagi illegal document lo athe nangli ba ke dak do pen nangli ke bengola hile license nangli lo mati lasi daga ba ke ala la to ba ke illegal document lo daga ba si tum da ke cognizance de do lo illegal document lo la so pulote lasi la so ba ke meghalaya long ta karbi do te tum khalso logle tu han karbi territory ko
traditional langdam lo kote penangana rivoya district long leke karbiya lo huri lo very much contiguous lo te tu hangdam de te thik la sona tha daga bangke chumang do aling bangke je lake meghalaya manji bo bang khali narration kali lasi la so fan bangke social media lo active nangji hoye kimi atum jitu ne ki Facebook Instagram alang ke do tu bangke la so bangke unan ke la so tumu je lake dispute bangke karbi longria dispute lo da karbi longria lo ba karbi do non karbi do kado kawe pen sei tu bangke karbi longri ke rai dun mom lo da bangke win la pe la so lo ba bangke mu pen hala so non ke done amine chine nilitum nilisem do nongtung kharwang dorbar puta dole united nongtung kharwang dorbar hala so asong hala so ke do alau to hala so ki voice in tangra nontor jong sila so asong do pulo ala mala Dolang mana nona kaprek sih form tuh ya. Kaprek sih form soal soal pibir tuh. Apa kan United nonton sarwang belum nong gibi show bangke jinjau trap. Buku mereka mau nonton sarwang. HPU, Hindutang People's Union. Alau itu hen pela so asong hen pela jadi tu kabian musik itu nih ham kabian lo pen rat atau pen kayak gitu kanta cokce avelo lah kan tu kalau sosial media lo bangke se atau pen celang sih alau itu lah so bangke lah so narration tak pinai kalite mana kabian tu sih cuma bangke cenek ajak kado kau bagian nam nih mana lah bang sih lah tu ke bori lo lah so bang itu counter nanti lah pen silong along dam sih dakhelo mupen ke pu ini cuma Padmasri donation inti akhe alami doni amene alami tu dola alami tu marol theta itu ma professor bhai principal teran sang ho alami tu dam pe na bang ke ba even teran sang ha tunta ba itu ma jaya kathar ben singlok huma tunsi silong along chani mahalaso ho jirpi doan hadak dam si press conference korini lape hadak kaise democratic section do particularly na lichini tai Patricia Mukhim asana bagi halta kini lo hai Padmasri lo hai alau itu kan mobilize sih cuma ngambong tak je la so abang kado kawe story abang ke itu ada place nangji je dah abang ke cuma pen kaji tu mah cokce avelo dah abang ke dah iya lah tu sab bom la pen la so one sided story sih dah bom lo mati ada punah bodak kaji yang long cuma tu ST certificate lo ML के थ्रू लो काउंसिल के थ्रू लो लोंगले पता के लो सीता मेघालय लोग के कार्बी तो के कार्बी प्लोटे एसटी सर्टिफिकेट नंगे मिकीर हो गेलो हां मिकीर हो गेलो वॉय पुगेलो खाली वाह लास्ट का लिस्ट लो मिकीर हो गेलो कार्बी पुगेलो ले मिकीर हो गेलो नागालैंड मिकीर हो Long lepo, Indian ke mana ke constitution ke. Nah, kado ko wala mabak ke je tum ke dak cuma tu minority sita dak ke full itum ke pibom lo. Lah kado ko narration da ke hada intellectual satu bhan itum intellectual asalam to itum ke siparai mela hai. Dak ke just CME matum se claim nam ko MLMP se claim nam ko itum ka pe claim nam ne kali. Even case atum. Naul to bagela asu atum ke asamalong शिक्षा ko pulote case DSU kado ko ban ke arni pon lo tu. तो दोनों वगैरह तुम हना केने नंग पो जे चुमा लासो पेन दाग आइसु अबंग के पिलो को मेघालय स्टूडेंट्स यूनियन पेन आसु पेन नेसो पुदो अदर नाम सी दाग मंगला तुम हन के सिंगवे नंग को जे दाग अबंग के चुमा मिस्क्रीन तुम पेन लासन क्लेम चोकचे उ समुजल फोटो सेट जो के कोन हाई दी मा हाई असे हाई नंग को मती लासी लासो फन बंगे केस तो के मोबिलाइज नंग को नेसो फन बंगे जे कालीते आसामा किसु न होता बंगे तुमन के हांगपन पन all students atum dam pe namange hala tuma farman ke arja bom titi asi non wa itum kisu na ho asu tu ban mobilize na ko silong dam na ko hala chumang pen jenta students union fan hangdet si la tum phanta je la so na bangke chokche pu mo pen ten sama ninge hala so narrative bangke itum parjam na ko asi la hai kama bangke immediately itum claim na jido anpar bangke thiek pen 1 minute long term apuda ka bake movement se thang lo isu ka lang lo isike Nagaland border then nala inter district border neli puji ko bake dak lan ke sungsere ji non bake mane non party sibet sige rule bom lo
Dispur along ta difuta la sita abang inter district block state angongsi la bangke solution ke manu ase Morigao district pen ke la na be Nagaon district pen along do Hujai district pen do la pen Gulaghat district along pen anam do mane hala to enforcement jasemen Kaziranga along ne ke non along practically hadan do pot theklong lo Karbi along le bangke penan kaprega to bangke chera ki do lo la se daga bangke Chief Minister pen singwai ba Revenue Minister pen singwai pen bangke inter district Okhil Gogoi ben jengla ben Okhil Gogoi department ong le se chera Lasi lasa district kini bangke immediately tum non ke environment message lasi da state government pen singwai si la inter district border bangke kini tentang pathe apranta kena langkah along police आपको सलामत के शिक्षा दोनों मुझे करना लासी लाइन मुखाबा के नॉन सॉल्व डेट नहीं लापेन नागालैंड along ता non ke Nagaland problem kali apot baba ke tu chingwai be ko chapche lo pini chingwai be sita laso apot Nagaland along ta itun isi pini kosan nama documents ke salam isi document kori nahi lapen dak ke naga tuma strategy asabo practice non dak ke kosan nama wang pen ke attack kadul ka be aggression ada magala son aggression kali longle na bom lo serai bom lo do bom lo rong seng bom bala tunke lage Nagaland tuke demand नहीं कार्य होता चौक ठीक तुम तुलंग नहीं रॉन्ग लोंगले लोंग नंग पो बागामी कुलोंग नंग पो लापे नागा रॉन्ग सेंग लोंग नंग लगे Nagaland लो बा Nagaland लो नंग तुम दामों पोगे पुपे हाला पे ना मगे प्रेक्चे तासी तुम तो स्ट्रेटेजी बाके पाप्रेक नंग पो तासी डाक लोटे border लोंग कोसन से पंगतांग जिमा border लो economic activity कोसन से क्लेम जिमा ला बांकी कोई नंग पो सीता लासो लोगों non ke resource dolo council along resource in the sense of intellectual resource dolo along sama sama punta dolo asi dak sonni documents abang ke properly study si melo isi abang ke hala Sundaram commission report abang ke ati the Sundaram commission report apisi Nagaland pen abang ke border along ke ningi highway ada abang ke pura clear cut dolo hada Sundaram commission hake Nagaland ke reject musi pula hai itu ke project kita border ke clear cut si hada Sundaram commission Supreme Court judge doy laso afike latu laso na thuke dojoi si dolo kita aru isi alam do mana se bargaining ahin pe pulote la Dimapur abang ke actually Nagaland kali la abang ke isi lease si pila tumha Jawaharlal Nehru request pe na banke Assam government naga Dimapur banke lease si pilo na tu banke 75 years mitini pusikulo Sabha so kene banke 75 years angbo latum si thoi hawar banke isi complex man latum point banke hala so etungi inglong hawar side lo thoi longle abi pinlo lasi to banke city asor ke selam no lasi da banke ni banke thoi longle lomba pinai usi lato pulo 75 years upon lease pilo in the meantime Nagaland kan pula je nang tum kaprek alternate nang tum thoa asap sub jitu ni do adak selamra adak si clear boy lasi laso lease abangke ini penangan anu adin ke rilo sita long thekela sita further non ke resource do apot thalasa lease status aba definitely to ke Dimapur ke long thutela hai no history we cannot go back to the history ta lasala ma ke tum ningien me tumala ulesi tum ke pilo Nagaland khana lasala lo bargaining chief lo hai lasala lo nasi anpar lo ke last point the development avi to ke chaplang plate ji la police pen ajat pen dai chimki setan pen हाँ तुम्हारा मिस्क्रीन सब तुम भान के जेल बैंक चेक पे लगा के नेटे जी तो मुनी तो तुम जो सी डूब वॉक असोस की डूब बोलते लासी दाग अब के मैसिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम में ना को मेघालय बॉर्डर टा नागालैंड बॉर्डर टा लासो अफान बांके नीचुनी जी पो बांके जे ऑलरेडी दोलो यूनिवर्सिटी पाजापो पुसिपुलो मेयो अलाम लो अनपराता लाहाय बॉर्डर सोडिंग नागालैंड एंड बोथ नागालैंड एंड मेघालय इसी इकोनॉमिक सर्वे एक्सपर्ट कमिटी आहूत इसी पेनागा निंकन अपना एससी जैन कमिटी दोसन दाक लासो एरिया अलग कॉपी माने इले इंडस्ट्री पिथाक के सबसे देजी मती सर्वे यूनाइटेड जी लासे सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉपी जो जी माना महादाक टूरिज्म सेक्टर से डेवलपमेंट जी मा लाहे अमूल फेल्कन टेल्कन लाहे लम दुबम लो मालूम के
si tourism sector si develop si miyima, ma agro industry si develop si miyima, anpara bangke upilo ba institute pusita skill development institute mokha ada jong si border along develop lote la hai lote la so area ke secure po hai isi apa ke dol meolo lage commando training la pen university la ke meol hai anpara da adim dolo rasi da sonsi miyima da gabang ke la economic expert pana bangke isi survey pa kuri pen halos ateng bangke sustainable development apan border area pana bangke special fund ta package ta MOS package ta dolo anpar ta border area development package ta government pen bangke hanglo pulote deli mata bangke deny kori rete ji usini ko matha jo anpar bangke last request bangke apart from KSA and social organization itu party tinta political party itu da aro adim do BJP ta hada aro adim do Meghalaya lo Congress ta dolo ML ta aro adim lasan abe sete individuals muli dolo hada la pen particularly efficiency alama bagi elechini ni alama tum jong si parent party hada efficiency do lote alama itu panta hada cingkisi ya da bangke la ke cumang pen kardi alam kanilo da bangke border along inut bahini wangsi pasik sab bomlo lasala bangke alam bate communal tension wang bedeji afan party level da hadak ke la cingkis than pen pangsam je pan ke bori nan ko basi lasalam ke ning yelo anpar ba kelas ke churolo kadu ke particularly CM and guide anti city ben pen kadu ke pangrum lo la pen isi strong message dam nai da ba ke je ba already consensus lo wangji lo alangli methangwa chipulo 1 inch long letter ke pipe la pen 1951 notification hello ini tuma longrilo la so afie bakki tu terek relo ni chi si puta ningelo la so la ma ke eklai back la so message ke dam nai hala vested interest atumolong to dam nai asama chief minister long ta dam nang ji de kalbiang long all political party all students organizations all social organizations abake behind Karbiang Autonomous Council on the issue of border itu eklai back si dolo itumolong le bangkan pipelo la so strong message dam that pen dam ji pusining thesi lamke palutilo pardon leng ke di yepen okay po CM Dr. Ram Lora ke hai tapi naga je tawar ke thik jinga tu address delo apor melu pusi matro ne likini je bang ke pini ningarong piglo CM apani tum dhanwad nilihin per piglo la pena solong le without CM upon sel rete unit udaharan surupe Bangladesh pen mereka Assam along pinang ko sita hala commission bhanen ko commission ko bahai pen ta kalila house along ke papas na house along assembly along ke papas kalma along ke house along itu ke papas na LBA land border agreement landar la so bang ke papas na nasi litum pan ma thaurame chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ta chini la sola mange je hala ke ko Bangladesh bang ki pinang ko ta house along enang sa apola so bang ta yaitu constitution boundary ki pitang mati itu mana ni pitang mati apola da confidence and deadline kalilo pura de mobile Sundaram committee 1980 Assam pen Nagaland toma ke chebong chela ko hala pola ke ko ki sumajang pene ha ke pon ko bong sita cash pidelo Assam government la oriam cash pidelo amar upai pidelo upai bete landa equipment ya ko na apola la hai pin benda non etum chinki je thang mo ta ini tunga boundary ke non mata integra e banana ka mo ko per hala endin to ko ni je bange yo chukia so na ko pilo matro long thoma se to ron jor mati pilo hala hai muni tuma 50 lakhs I don't know itunga so bang influence kuri yote la so bang ta ke do athe pa ke khasiye so bang itumro hindu itu to apola development ka mala 50 lakhs hello asasa bade equity ni ninkani sisi ba development village committee mo ban ala tron song ki pu hai la village committee to make information long la ben na le na bang ta ke pele me ba de la po ba de ana ga le na bang ke po ta na bi no
Karbi Anglong pota la kain po. Kaya lang cek kimpo. Itu masih ke pere si pina ngela to bagi foto. Me gala bangala bu akto me dom Europosti. Europosti si ni tumono duno azano. Oji. La puta ke e ke ban lo. Pere la be mi. Karbi Anglong so la no tekule. La pa ta haja to ko haja to ko. Jano ili tum pini ke jingwa bang ni pikmo. Positif sing damo ateke আমার বাউন্ডারি উত্তেক হয়ে আছে অন ডিসকাশন ইনি তোমরা আরেজাল নন রাসো আরেজাল পালন থেকে আকাই দুরাম নফা শুরু করে দিলাম এবার উত্তর কারণ কে গায় ওটা আলাম থাকবে চিংওয়াই চিংসাই না Karbi Anglong alo political party pendang no. Kaya song yapo song yapi. Pan hang pen sing bai kan song mai ka sing kon. Bilitung. Ning tetri song yapo no tengah council. CM Dr. Tularang Dong. Atam man pen gitu MLA hai tu. Man pen gitu SMP at high room. Dan kape kasong dan ang song room. Tuan song japohan, song japuhan. Kadong kecil kadong. Sinilihin pen ke pajir mi damuji lakukan ke kamu ngelo. Si penan court ke tung kami institution based kuri pensi solution kupisi kenai manon at present, the song tak paklang lo, the song bom pansi ni di kamun hidun pek, ibu kantung kan nunggu kantung lah lo, pasti nunggu je kan kecengsi, a friend in need is a friend indeed, panggung English lah, di podor bondu asal bondu. Bipodor mat okalor hak. Asi karbia kaya bang lo amek to lo abichon lo. First aid dipiceng karbilo macam dia song dah pulang nilihin pen ningat lo pen suri akarong kilo alang itu akor di pen rodar long di sundara kai itu akar bi arat kumpan ning dapat di sojakong itu nopo alang lepan nilihin pen silut kilo. Tapi penang alam plantai penapi kenang cok sekitar mata yang kenang cok. Core committee bangke kenang cok lo, elementar orang kai militer support lo, kasih lah so bangke prapjin pen klaim konang po busini ni pen. Jongkol lo, lapen ningkang kamu lah. Lapen ini dah kasih student lain benar. Alang ni kita ngomong, alang itu keong dong Karbi Anglong lu kedua kasih dong Karbi Anglong lu si kituan pulang pakan. Jong si keong dong kasih tungyong si, kasih atai tungyong si Karbi Anglong lu tu kok kan itu nang tunde lu perlu telakan. Problem tak bahari teknologi. Tanun mak alang itu willingly, fearlessly, tapi thang pesar wipin pesalang itu express jo, you want to be in Karbi Anglong. Politik, nilai kekamu itu dah hilang. Itu politically, lapet economically support nanti. Politically, lapet economically ya bangke, support bang dibuat ni. Lalu nilai kekamu, lapet isi komiti senglo, so border. Si amicable solution ke banji pak. Si so committee ke seng kon bangke nilihin pen. Seng yang nek puke. Ipu dun bangke cok si pusitu. Kasi a committee do nai. Ta a committee bang si strengthen kuri nai. Lapen dake me dahloi pen kacho hoi lok. MNC constituency bang ko bang pitum si committee long do no. Lasorong ni aku sameng up kuri dun suka tung mabe
nota homostia male ka sono ko local MLA bang dudun si keme so committee lo Piyus Hazurika a presidency ba committee long da local MLA bang dudun nangji da bang itu request nangji MP भाई नंग जों कौन पुलते लगे नेली करे दिलो नसी जों सी मो फाइनल आ कमिटी सेंग को पुलते नेली हिन पेन कि पुदु ngang tung lam de la no lapen mo pen clarification kia no नेली mata do je jimni sa masih pulote so give and take ko lam ke ka gyang long 62 eleka badet si la so give and take lage tum tek long hap ke bang agreement itu ya lo lampi nanti. Tak misal kudak ke situ le kakar biang long ke, dak ke council si hem ko ko. Council la tum kopi maning ha, la soteng si border dispute bak ke solution nang ko ko. Dak ke nilita dok nilita adu long lo. Nilita peja na so ko ke. La si la so lam pe la bang ke batu political party kame. Non political party phane kudam khai. Baju political party kami, political alih ke NG karena bang ini bang so platform kan sini dilo stop nang pola. False, fake, lapen fabricated and news based story pensi ke kuara kalong hadi dan nungje jam motivation provoke akuri jam bang ke ini penting tonang po lapen kang tonte bang kulo telah helo nilbi bang ke kajian long di lesu Georgia bang mau kesini lebih. Tapi isi bang lalu, terong sahut kan je rong apa ingat ulah bodoh lalu. Non rong kedua anta adon dua nama adon dua thai bang ke kajian rong adon dua thai ke men nampak buah he. Lasiada bang ke settlement ni. Model village के साथ कैसे नहीं भान मांग के इली तुम अनुतिन तमें मत हापों नंगी 200 के नेफोर्ट इली तुम तमें हेम चिकिन नाम भान है इतना चल पुलते मुंपन नाने एल्विन तेरों खाया था पुलुए हाँ अरुणाचल सर तो वाक्सिल नाके तो बोडालो अरुणाचल सर उलाम आता के second class सिटिया नासन सी दोदुन बम थांग politically थांग अवर साइड लोग मुंडे हाजिरा चोकले मोचोनो लांचोना चाहे एकर बीचों वांटे Latung kan silahai dong settlement di pulau tadi. Nijima aku sendiri ke mata. Kasih lakai long run isi strategi lo. Songkat taksi short long term lakai short term pulau tadi. Immediate keklaim mana bangkai council dan PP mang core committee seng lo pulau tadi. Arab discussion kan asal discussion nanti klaim pon kecok. Kasih dan songnya pihan tame dilihin kan curolo nang litum ini long risi kete hesi kete rumah tapen apor si pipen bangso litum ning kete songnya po kadang Thomas Council CM acu papo namai long papo nang tikido adu kawe kan tame ningat lo kan sudi ningat sama karo pilo tapen bangso ini bangso meeting bangso meeting lai cipi kontekot dilihin kan thot ritung kacing hon reting kajeng long kejakon song yapo kadang long Thomas Council siap Dr. Sudarno Hangpan suri dengan kadang sisi nilang bagi kadang Rota Pindo yang dia kaya berta lalu fikir border area pen ninggi gelam pulau pen antuni terona kaya tidak cuma nilang yang mimen ke Rimen Bindro long pisa di border Anu benar tu. Apa ni lo? Apa? Terus saya di corner keyboard. Jadi Sony sampai malam sini jadi. Patumi nak jom itu terus sampai dia san. Patumi ada harap bang. Apa isa pun lebih mana ada ni kita ni pun macam si nak itu si kita bangun nanti nak apa si. Kalau tu nak jom home from ni tu kita lam sini tu kita haram di mana kalau tu nak jom home from. Nasi mungkin itu mungkin wajib. Jika kita nanti importante lagi long step, long process sekian.
Kami non itu hem cedang ko, non hem cedang pun itu lah yang pada matang hong, perempuan itu lam, itu lam itu ke tanam jepat, house kan, kopiah step non itu mikir ke humko, kopiah step non itu non sa house kan itu mau tanam ke tanam kan, sendiri kerja, ini non hem lerok kan itu ke tanam ke jepat, non itu isi suggestion itu tanam ke jepat. Dan ini alam bangke aja development dewan, ustaz development kali, हम ustaz में border along में से development wan तुम के साथ, पुपु सरकार pada council cingkipan tiklan masih kimiji, atheban don problem itu tu bangke masalah taxation gate pensi, nah prumi dulu, nili pan bang ya tu nak pulo, contohnya tam tu nak lemna nili pulo. Laki border orang benda masih pupu cikgu hati kan sih klaim nanti. Kemudian di puasa biasanya sudah soa tender video lo nanti lo cocok lo curi saya. Masih kecil ni lah lalu ajar akam dengan klaim busame pupu sarkar kan cikgu han kan. Lapan bisi order pupu cikroi alu top di tanjung se nak klaim kalau nanti milik punta Kecik itu nomor satu dan dua order misalnya, yo, pupuk macam problem sih, komplain bukan ke, ada kita kan sakoko, nasi problem apa, ada cuma pasti lah ada. Tapi non itu border problem lo, itu tu banglo, bangbe putih banglo, lapan kapel yang tunta banglo, mana mesin tu banglo, tapi nama itu ke banglo, kecil ni lah bangla, lalu se border ICU sih ke banglo, nanti kado boleh pantai pangruk ter, ahot asal sekali je, cuma hal political leader supaya hancur, kalau nanti ni tu merah tu ke nanti itu ledak titi, kasi ni kimi kan kecil ni lah, lalu itu se border dalam dewan, kalau nanti ada songjak potong tu, alang itu han se nanti wali nasonte kusi, itu nengihan. Ateman itu tak kupilih, memanglah nanti kan kita kalau tu bangga, kan tidak kalau itu bangga nama hudum prompti. Lasila sontomalan lo satuan, harus kena cukup pis ni tu bangga handle si, ini tu yang hem itu dah buat nanti ada satu mana itu. Kopiah lam, setiap lam itu cerai dah pilih. Ateman non burning is simple lah, kan? Handle gitu. Apa area tak kalang lo kan? Jira saya punon lagi. Dulu sebenarnya hal yang muka juga lo. Tapi non itu non hem sedang posa. Hem sedang bunyi tu ada apa? Tu non ini pro ada. Hemat tunjuk, menyamong lagi pantang non hem tu medika itu. Soalnya sih kan mau bersih itu mending kalau ia panang tu non itu hem kita tu masalah ada rada tuan kita dia panang tu panlah itu ini tu pan yang tak kita tak perlu besar pada. Awil tu pun. Ini dia anjuran ada pro. Ini ke akhir di dalam alam bangla, solusi bangla. Perang ini apa? Masih ini experience lo, klaim lo tanglo. Non bukan lah. Pasingan kan ini pun malah film raya. Ini aja pun kita tak tahu alam apa. Alah, revenue ya maksud tu, alah tinggi. Alah yang terbaik tu election lagi pura forest pen tu pensi kroilo an mat garong pen meke la pun plum liur lo mati. La so kita bang dia kuma po bang renjarwan lo ada. Renjarwan lo hala kene umnya kini di situ. Hala so renjar apa? Kene bang kai kacong puthe ti. Hala bang u patian tu jong bang nang klaim dulu. Ana mata lo so I think dia bang net nangi puro pu alang sian gitu lo la tu ropi ho. Jadi sih udah apa cara nyuntin nak puang ngelinda dulu. Amana ke landa klaim pun tema kori. Dulu te pandan nak pulo nak nege dua pemilik, nam betul kaya tak klaim tema kau pulo. Ala atra kami long, ala saudara sarpai long. Bomar sulu tu gari betul pilo. Next bangke ala IB foresa bisa kecok. Kasih puson tu problem solve support. Non la sini bangke aki neben itu mikir masuaran ke non tangan ke problem solve dah. Kasih non malah kasih atum kan dulu ko nang pecah dulu nang ni puji bangke ala pilam raita aprang kita mitu bangka pila tumpanang setel hipu idon pen suri kretom tomdum sudah apa tu pilam raita aprang kita aku nak pitu tulong po puki po po laga ni non tak kuda ko narwa akeme dulang la non bangke hala pu ho ko ton pen pini pina mari ola kan buni dile su sudah apa ane kan umbor tadu chini thai apa hala tumo pan masi ar pu pina po asami suko santai to pina po pini pina matlen pinang ba Pina komat FKJP, RBYF, SNYF, KSU, la penala. Kapang tang ngay lo, hala ardu su tumo hong baton. La tuma pan dia nombor saya pot pina mat hadet si,
ang halat la tun pensi wai din nak ko ngat nak se control nak ko athema nege experience mi lo rupon rong hang hu sala nege kai chok chok da hu tari ni dun ne hero hala da kai lam da ni rong letan de chuma hala ben than yu lo la tun ta ami krisi yang tu sai lo ite ale hok lam lo de real lo la silason ahu da hu ko tun pik lo aru gorda itu tu kena apa te ke silu na por ho na ho ka kat ke de por kat ka ke de lo kai asine pinida la salama da dunia pansi unan ka por isilong kan gewang de pesu ada hospital sipikot kan ke la salama da dunia gewang lo se asule so ka bang ke pini ribet ni ke mola puna suni ke bang serius asi pini kena bang la tu fan ar upc la tu penak kan pasal ka nai ko hala komunis fanan pacing kina ko ne men da press conference ulin ka tu ko besi a problem ko solve na ko la fan kan ye ku si lomso a por na hang ne que la gente no nos dan que solución, no dan la solución de decisión. La gente le ponen que la siapa que government pen jitu ni que notify ke kuri la so order buka cingwai nanti tu la so order ke ente pa cingwai sih mei ma. Jangan ada cekor salah bu. Ada sih pilihan sudah bu. So abang ayah nilai kan we have not been taken into consideration. Not a prepared data pun ada pun. Jangan ada cekor salah bu. Itu menang pun. The house cekor salah bu dah tu nak ada pu Richard dah pun ada. Sekian kan ke ente non immediate non la la macam tu video kait kali ni kan nak sini ni. Itu langsung be pun sini ni ke. Dan video kait tu. La segala sesuatu di sana tengah ni immediate la sesuatu ham. Muda komiti ke sengge ham la bang. Di sana ni segi ni mah. Vigilance committee. Local vigilance committee. Mama lo ande doi ke moala rom pisang ho intuni teron long sing be ingke ha agor senan se angel kalau tu nak kau immediate depan है ha la khanduliria kurang te ala intuni teron ben la perala Hah? Dulu sah. Hah? Ya. Nara tumla itu, Prabjin benar tumla komiti nara tum sehingga ni tumana pidana la, council kan dami itu order kuri depo. Pensa, mau pen istilah है. Kosong si approval kisah di mana? Approval kisah ke jauh. Mungkin ini tu kardian lama sor. Ini thang ia kong we nak tu, tapi thang dak sini. So ke nanti itu terus kalau teh bina kami bangun, sikit thang nak kau nak. Tapi kalau ini tu ada JP kalau lah pensa problem kredit. JP bina nanti non kau ke. Lata aku bang aku ada media long putih boy, ni tu hai lido kai. Ada bela ilah tu kai. Malah ni, kalau council saya depend dulu po. Ente nanti bukan gas bibe dalam te damang ko bangun ko Bangun bangun. boleh 100%. Ente cuma de bibe dalam so situation normal dia paham. Kalau situation itu dah slowly lagi proses tu po. Sekarang kini kita mampu aja main dulu. Itu belum. Slowly. Gas dah completely lagi main main close. Ani si mata juga. Api orang si pino. Anu teh kaya teh cedam nak kita ni. Si bang ni. Kali jadi kuya bang ke. Mereka kan yang long ada kuya, mulut sedikit biar datang ke cuma cekeng mudah po. Kali ni, oh mai. Dah siap siap bang pinang po. Kali ni tu mesti isu le coba nona ko la pu Anthony terus nak cari poson si nona ko kapang samye pan hai. Nona ko hai. Nona ko malam so pan. Kita orang satu orang tu nak po. Anthony terus nak cari poson malam so ko ala tu hujan mati nak cuma empanai mati. Malam so ko. Ayo sir. Ayo sir. Amne alamat tu bang ke. Mohon lang la tumla KSU atau kita tak powerful tak singkilong lah.
mat nonala tumakari dala solo oke isi mitang panci terang me nak konco behe ada gangguan relation में उनका ने बताही लोग चिंकिलो मसला तुमकारी बंके ला गेरे बंग भी बेदना को उठेला भी प्लान मांगे तुम्हें मेघला से कौन को लाबांग सना बीमा लाहिनी हम ला टेक ला गेटम से भी बेदलो प्रोते एक समय समरी को है सेटा टोटली ला अमी के पूरा तुम्हें चिपांग दे कौन दे को ऐसा तुम मांगे नहीं तुम हन मांग बेसामा कौन के लोग ले थी लासे नोरबा में चलो कि messenger phante mala khandule gambura penala KSU pen putla KSA tumdu nangko amat lapang eno mat immediate ini tumbang solution bang wanako तो la KSA free tumdu poche bro तुम KSA li केदा हुटांग का ini तुम्हें retreat लो साइ सीमा पेन खांडुली पेन लांग पी sebetulnya mama retreat lah. Bagi offensive lo itu ke defense sama defense kuni tu nomor dah offensive lo itu kan pun hot per apa ke itu cuma kita ingat semua. Atau kacing lo ya komiti sih nong nesen lo. Apa ni? Dona bah jelas so harus bang ke atau ni vigilance committee lah nan mah. Atau ni hello ni itu kita mau tu ya cuma kan ini pada setting itu ping lo warning dan ping lo nong Facebook lo kan WhatsApp dan message nang lo ping. Angkat KSU tu bang phanta ni tapun mana cingki ping lo. Latung ke aku mau pen kipu biasa hoki pu kuana timo tunde tu ata nikin dongkam kan long hang cingwa chok pamil itung ke klaim ning ke borrow peace and tranquility ka maintain ya fan ke KSC la pen hala puna RBY fatum ka to itu me chitong khai cingwa chalo da se tamil latung hada dam thu ko ke claim tu be unta ki latung ke la pen laswa report ta ni ST bana da pikhai lo ning ku da se ta latung ba ke buhai hede amasin nona te inguludang te latung abang ke cipu fit pula ke latung ke jala ke fit inguludang te lagi ditung haya lu kuma ku fit pula ke lagi clear latung ke amasin latung message ba silong dam report ke aku akhir pantang bule ko lasi an sida ni tu ko prajhar lo chingwa ido all tribal student organization ke dhwan me tu resolution ns dhwan se resolution ns pa ke latung on border nang gisi doi nang tung nang lang dura kar bi tu ma kisu nang nang tung ka amutin da ngin je tu nei kusi resolution ns lo masino ke bang ko salam ala tung da mate nang fix pena lasini tu me chuniri kan tu ba ke nang tum high level चिंकीरा उनको तो पूरा टाइमिंग स्टेटस को मेंटेन नहीं पूरा पुलिस दा कदू को बांध के लसो गेट पर बांध के उठाई के तो सीधा नहीं मापो बस तुम ये से होम मिनिस्टर फान के नो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है चिंगवा से पिनिगे डीजीपी सीधा मोटा आईजी दम लो पिनी एसपी दम atau mungkin ada report ni aku dampau cingki dampau report atau mendelang la pen gempen ni jeng kro kai pu je me kai chok umni pu me kai ke to tu beda ave non ta be to la ke tum police ma report teng la ave me ta kai ke na mang jo ha me ta kai ke atau report teng ke nan phan ene misinformation la bon la ke te police ma report teng ben ke ave pu अरे वे के काय का Mika kaya beklo. Aspot mata itu dah pegang pertama. Ini tu ada ke Jordan tu kau pun mesti. Masih. Kalau tu pini kaya mah. Pini kaya itu mesti. Ani siapa kaya? Ani siapa kaya? Mesti kaya. Ani siapa kaya lo lagi? Tak mendu Mika kaya mesti. mendu sini kaya. Lapen ke aport dengan ini malam tu. Nilista में हमारा तारीख के टॉक्सी पे था टैक्सी के दोनों नीलकम हदा ना कच्चे सॉन्ग पी के नीलकम किसी नहीं करो पर भी अगलो तो मास कोटिल पे वानर निस्ता में हमारा कच्चे राय कॉम दाम हम एक लॉन्ग लेसन स्टा में एंट्री टैक्स के की बिदाम पे हदा अतिया कोई की ठीक को पुनी तुम नहीं हिदाम सी नाली तुम अफान अचिंग हॉट मत नाली तुम लॉन्ग ना कर जाब तुम सिलिप तुम हदा कांचिर कला के मेक टू स्टा में हदा ना कच्चे सॉन्ग सिलो tapi nang litu malong si kewa year ni tami tu kasila bangso kaya depan kaya kaci bitrui pulotan ke litu tami nintu ka sonsi nintu cepat lang na pokok tapi na bangke trading long lo ahok lo kaya da farman ke halo kupen lo apatai lo la sini lilata la bangso kaya da bang kaya ngono kupen tumlong lo ipo bala ini kata nah tum buat tidak bang kaya da bang tempur ni ban ini kalau ni puason kapang samje apa mau bilang parliament solution cing bayar cekro ya depan pulang te Umen doktor orang kia kaya ki puason, Elvin teron kaya ki puason tak si, lalu tu solution solve lo burung te, itu mungkin lah bangkir lah ke mau parlimen bina,
Men apan ke get bang ke cibi dulu segi mijima ko. Kerem pola malilo lagi. Hala get akheng lo edi sir, la get akheng lo masih waiting shed ki kim to sir. La bangso waiting shed ke. Get pipo nang tum poisa rumpo. Itum senang pilo get ke. Aku la daga cubong lipo belum de doson mo. Kali sir la get ke la tum ki. Halang lo tinak tum ke nang tum de lo tum le hai. Nang tum get ke lo tum lo de chini lo. Get ke lo mali sir ni. Dan semua group lo hai. Kaise regional committee ase ke sir. Hala tum get ke lo tum ke tangka kalek po. Engge hala tum man ke na cubong lipo. Lasin temporary pada pang samje pada get bang bitu de segi mijima. Intuni tero nak hai ke ni panam pulo batai. Ye get bang cibi dulu de long pada sampo singwai. Sing sailong de cing sampo pulo. Sir, one point is in. Dan tum border ke jo tum jong se alo tinda chok jam belum de pulo. Kali sir, hala get akheng lo edi sir, la bangso get akheng lo waiting shed ki kim to sir 2014 ani kan si. Hala su bangso waiting shed tame pinyar nya sa patang long bede sir. Waiting shed patang long le la pen bake hala da pini kapre ke development street light pini ki pidin sta me bilong le. Pelukan te la get pen bake isia reference la tun ki en job je ili tuma phana ke beri sa. Jong si get pen si la tun problem do blote hala da waiting shed ki bi get this is benefit for both right. Khasi tumta da benefit long ko karbi tumta benefit long ko ta ke pola so waiting shed ku pi posi ke patang long le ta kha ta big question lo la ba so agar apa yang normal lah bangso waiting shed gitu je. Ali lagi tenong si sona sensor je ko. Lagi tenong si ladar tu bohong isai pulong de ko sama. Solution ada lah. Solution yang piturong mo nang le. Nang arca kunji mana wait telang. This week. Nang sini exam je mah. Laso get ni tu juru busu bayat ko. Nang latu man khang kunji mana te. En tuni tero nak kai pro khang ni. Nang likhang kunji mah puno to. Kali sa nili tu bangke. Ala laso get ko halo belum de piece puma. Cibidro bangke cibidro nang elo pulo. Kali ka cibidro nona ko temporary puma sih. Ala so kan neti cibidro nang elo sina tuni gitu sa. Cibidro ji boleh hitung lah gadget notification do. Laso laso get bangke gadget notification do. Lagi gadget notification do da get ka buhai ke. Nonda record do gadget notification do. Lagi. Sida temporary fane cuma cibidro dan situation. Cibidro nang ne bukan sina. Salam sir. Kebet di loma. Si nili ex order chairman ai tapen lo. Thi ni ji dum na tu ke open na get lam thap lalu si no the situation tense pi ko temporarily ke nang di person mane completely la sobang asap tu la situation tak normal di mana di, al tum same produk dia mat mau perlu pun ada aku la so di kita joy mat lah. Tapi aku no langsung dia tu mangke border isu mangke la ken long pending isu lo. Tapi no pini penake hala dak itu peace wana lang mati peace ke banjir man pakai hala dak terpokterai NGO tum social organizations civil organizations civil tuman sampai la bangso bang itu punya peace committee pakai kena sok tu something ni ke itu dunia. Hello, assalamualaikum. Pendek minit apa yang Jadi itu mungkin kisah dan orang ini di dalam semasa dan persidangan, kelah, macam kita sama saudara hijau, dalam su aktiviti, dalam ini sudah silau ni, dalam aktiviti saya sudah nampak, dalam silau itu biasa mau ipola. Tak pun, tidak tahu betul. Ipola ini. Pajir ni orang ni tu, NPP tu orang corner sama panca kondis. Nah itu mulakan mu sudah sini gitu. Akhirnya lapor, kalau saya asal tentang mereka. Akhirnya mungkin kiri dampu kiri ante tu dokson tu. Akhirnya orang maju tu apa tu dampu kan ini corner masuk ke sana. Orang kita betul je panca. Mungkin bermakna tu, yang mana personal itu apa sih pura tu, ada. Semua tu lah personal lecture dia ni pura tu. Kalau tu support kilo na tu mata non council itu. Vigilance committee sempo pun dia repair dan ngelo istilah dalam ke. Solution dengan ke vigilance committee sempo. Lapen ke bangun ko jingrai ko.
Richard nang pin ni kita pusi tu mati ko. Nah lain itu kan jong tu nang nang loh boda tu tu semua cik baca. Nang lipen ni kita pusi tu di putu mata baca jong nang loh bangada boda tu semua ke bang. Komiti seng bu belum macam mati. Ini kan cerita. Mungkin lah kita betul lagi kita ada itu betul lagi tu kan. Semula usai lah tapi non pro kan siap kes itu tak ada masih masih di kon. Mereka besok pun mati kan. Lah konten besok kan. Super saya itu belum ni kan sendiri kan. Maksud kita buat cerita terong. Kalinya pun relation ni sih kacini dan bakar itu loh. Sebab ke jomse itu soal mati. Waktu pula kena bang utai dan lo prote itu cingki cingbai ini. Kau sebab orang itu dulu lah jomse kau tu tak kena utai dan lo prote itu jadi fit lo. Apa non itu kan orang saya. Kalau kibico ini utai dan non ceklo yang jadi balikan siapa kau tu ada get tu nang bodoh mati get dua ni mati. Aku harus ada lah tunggu pakai nulis. Aku ini rasa tension ke apa? Lasi lakukan di luar ini. Lasi non kopi me itu non kopi me status. Apa itu fiji dulu belum kita mampu saja. Kali di labang itu nenang tulang ni nang berkelas lah ya. Mana kali di nona ko bang ke itu keremlu bukali. Itu situation normal juga. Normal itu nona bang ke nan ni तुमके दागबा के दिफुसितो को मेन के बोरा के तो तुमके सुंगलाव जन था होला तुमने तो ना के हाइटे नीली पांग डाक देता तो है जो सिंग समजिन बुलम ते अलांग की सुमन साई सोना ने पीडी बोला अलांग की होदा मस तुलो ला हम पीसी हादुलिया तुम से तुलो अलांग के लासी आगे मो ता होदा तुलो अलांग स्कोर दा पुलिलो लासी नोना को टेम्पोररी फान लासो गेदा बंग के सस्पेंडेड लासो भी तुम पिया कि तुम nang ni pen ini kita yang dia cocok, tu dah cocok mati. Kuda kita tu dia muat, ala music terokai pasang saya ala kita silang lah sentiment tu ada tu macam sungke. Ala kita boda dah sebelum sok ke, ala public mana normal kuri नहीं mati. Oh public mana normal kuri je ke, kacau tiki ke dalam phone ke bang phone, ke dua tap ke dalam phone ke bang phone se nang ni mati ala mak ke. Ke rem ke hai pala mali, jadi tu ke rem lah, tu ke notify pandai tu. Constitution से amendment लोग पुलोगे जो बात चीनी लोग लगे 1951 में बात है तुमने पिलो मॉडल जितना लोगे 1969 मेघालय क्रिएशन उन्होंने itu mana lata banga na पिलो लापेन के 71 आवता lah से नॉन को बंग के नाम सो कच्चे भंगी पुलो में चौक लगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा को कच्चे भंगी लिपो बंग तक आंगे पोला चौक apa itu mungkin nampel ni sejauh mana cuma pola macam mana sejauh mana betul itu minor ke mistake pe itu maku menon pi itu makai sun itu tuila sepantai semana korban ke itu cecak ni kok cecak ni pesen dona ni beni cecak pun di kau dah tu mana masalah jinsu sema ani sisona puting bang puting bang kalau tu mana jinsu sema ada yang subaya lain tu mana tu mana jinsu sema nang lain dulu ni dah protect dulu ni kalau dah bagi nang boda nang tamde ni dah tamde Enggak polis tu mereka kita kali mati lagi. Mereka semua thano mati. Authority lama ya. Setan ni tu mesti mana ada. Lama kan. Itu semua ada step pen. Aku nak soalan itu tu lepo. Lala kisah ploy cot mati. Megalai so kisah ploy cot rasok dia. Antum dak itu kita kalau orang jadi kan lian dulu. Kan dia pada kutung dek trek puri lo. Dak kan mandar. Kisah ploy cot. तो इतना बैंकेलों में क्या इतुम डिसीजन बिपेलो नेसियन ना डिसीजन बिपेलो जो का पिनंग गेलो बॉर्डर और डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन चलो को हाँ निकिलो इना निकिता बॉर्डर पेलो निकि तुम बांगे बांगे कुछ बांगे तुम बांगलो वो लग ली पहले तुम स्टार्ट हो एंड पुनी जरा लापेन पेन दिलो रोकी लापेन अला हमसे सांगो बांगा पेलो अमासी मु पे अलांग निकि पुता सोनी लो इसी बांगे alam di pulau, di sana bangke aget tidak kau tu insam oh, kita ni muafia kana bangke itu kira memang keksi bangko, kusi alam kita dipuji, kusoni si alam kita dipuji, alam kita pilih kan kau gula kita gali kipon tahan. Lapen ini tu bangke aku tanam budona ini tu kan, siam sarpan cukup di dalam klubra, lada ini tu kita tip kana bangke alam ini pendek, biji soalnya apa kita nak pendek, kemesian alam mandu dan ini tu tak
no nang itu tidak mati sistemnya dak order lo kampung atum itu tuh pol sinang itu hadapan kimisel alam alun lebanon kusi itu menai kudun lapen rara tunji kubangke itu kubangke kadal barara tunji kubangke atum ini bentah hadasi dua rapel lo mulut no rapel lo perusahaan udah lo yang perusahaan udah lo atum ini darah tunji kuge di kelam sudah digini tadi lapen atum ya meeting dua rapel lagi juga duit tahai rara tunji kubangke api bangke ciru lo batai lo las nore ko bangke jar mustame nang kira tuna bangke dulu apa nang landung ting deh ya pot besi border kedua rara bangke api bangke ciru lo kusi nore ko era bangke nang itu sarah apa bangke nang bangke bilang kan apa kali kaciru ibu juga abi tidak ya api ciru lo ke asap so ithetani ningela ate kakaslalom tumang tu skol mena kecok Aki exam nangi tu. Ajo ini sih itungke proyek lu. Kakaslah lo kasih lo. Soal sih diserong tanang le tuli lo. Diserong ta exam di nangi tu sih mekraya pen model sekolah lagi minta dulu, hospital lagi minta dulu, lapen ICDS lagi minta dulu itu proyek lu. Diserong ada dulu. Soal kakasih model tanang le. Lasai laso nangi kuala mikali sedang ni gamat ha kacinya teng dulu teh lapu sedang tu ibu. Akhir kakaslah itu sekolah pindah mana dah lo. Diopi dah kelihatan mana dah lo. Kakaslah sebelum tu langsung senang malu. Anu mupen update kita. Itu cibi draw dah lo teh ni gamat ha ke. Kawilu next kelihatan mana. cibi draw bukan itu ko 7. Temporary pun sedang. Next segmen nanti mata aron dosi. Ini kecilnya tengok. Contoh sa. Sa de nanti. Mungkin ini gitu kan, mungkin nang itu malam kosong nang ini pucat. Ini itu juga tiga ciru itu juga satu nih hanya bisa. Kalau ciru nanti lo lah. Kalau kaciru ya bangke deh, dia tu dah ningdok deh. Kaciru ya bangke juga ninggi jadi usaran dah. Aku lah, telah mana terus tahu. Dah kaciru ibu bangke mana jago mana tharong lebih ni. Laso get ngomong soko padupen kaciru ibu nama dah kaciru ya pergi ciru itu. Lasi mua pada pulau jangan kira di sana pulau je 1951 nong leke loma bangke tunggu eken cita pinan ni pusat di sana mati. Lagi kaciru jadi lo mati lagi. Cita malom so por situation normal nangi pulau te kosong sih katiku nangi por laso por tak. Tadi yang minta lo lagi nak lakukan nanti bulan dia kopi dah kopi seng macam. Ini konsep maksudnya. Dipikir itu bukan dari. Konsep bangke itu organize pakanan. Oh lainnya mati. Lasi, abuso bangke, laso aron ke anis highway. Pilih halal om tip lo. Pilih tu claim lo jadi. Hala asam movement dulu claim lo. Dage election pedulong na netu. Treasury घेराव claim lo ke. Nikolo ini claim. Asam lokal claim. Abuso bangke physically involved importante. Mana militar ni kan komkiat आंदोलन kuria experience bagi pula है. Bagi pula. Lase abuso bangke aron bangke publicly sekarang lo. Seta hada ka guardian tu नहीं. Guardian committee tu नहीं. CM pen loge tingkilo hala pen loge tingkilo mana KSA katu loge pen force tu नहीं था tingkilo. Lase responsible isi a unit tu नहीं है. Hal so responsible a unit bang se hal so mechanism tu nak. Hal ke claim नहीं सुनी तो itu man nang claim macam Meghalaya police turpen cengok IC through court se hala lagi tu wet abang pi cuma pi empat ni ada wet ni ni ada apa boleh hala so measure claim nak legal measure court measure pi mak claim नहीं रहा तो का akan claim को kita itu memang kita apa claim के लिए से ground combination बात नहीं से ground combination बात नहीं ना ना itu memang ये gantungan ni puno hala तो individual हिसाब से claim लोग individual हिसाब से claim lasi rala tu kaciri padi hala mak dunas ko hala mak so committee pen council pen full support dunas ko law and order na tu support ni setup support dunas ko hala pen kada cingki boy bo hala so cingki boy ya committee bang si
committee ke o kana le sida leader tu bang koplo kana dulu bukan te age lepas committee pensi council penal no total penal kabel po lasi lahai ke klaim dia konsep tu beta chief minister ke klaim bukan lagi chief minister lo ini John delegation lo beta amsi lahai konsep netu kecil diferent वो konsep रेगुलर रेगुलर इली कैसा नहीं सीधे कैसे आसार को हमारे से एकदम निकला के टेक को हमारे तालु के जंतु करवा के ना नहीं विधि में सिखले ना वो लसा विधि सिखले dia बाकी लगे पब्लिकली कैसे था चलो क्या काम निकले उड़ा dia कमिटी में sadar tu को काउंसिल रिकॉग्नाइज कमिटी लो अल्लाह सा कमिटी पेंसी dia बाकी स्ट्रेटजी अलग से था क्लेम को स्ट्रेटजी के जाके पब्लिकली कैसे था ना Ini bukan lagi publicly ya, itu bikin dia strategi la. Lo tahu deh, by time tuai kontak polo. Lasi strategi ada sih sana ni. Jadi ni body mah ada sih sana ni. Ni buat apa? Aku bikin sing no. Aku bikin sing per council nak recognize aku bikin ada pang bilang dulu. Lo tahu deh, hal ada ke advisor apa ke? Itu mah Oke, advisory board itu dua poin. Itu mah MLA dua poin, itu mah MLC dua poin halah aku committee apa? Kami as advisor. Kita ada apa local committee itu terbaik tu direct communication, direct link council pendu ini strategi ada yang terponu. Kemana ni? Baik tu para teknik kan apa? Itu mah property lah kalau tahu legal action tu mana aku? Kisi ni mana? Orang tahu legal action tu mana aku? Lasi lahailah si chief minister kan betul di sini bukan. Mana border discussion plan live and property adik sebagai ini sekolah ni. Aduh orang ni border sofa. Lasi halak tempat meja program te halak komiti bang local komiti council recognize komiti ni. Angkat tangan, strategi lain maksudnya legal strategi pun ada strategi pun ini kayak pun. Asal komiti tu nanti program Kali komiti lah orang panggil local vigilance committee punya jalan lagi sekroisar bu. Sekroisar lo konjal lagi. Sekroisar bu. Kenalan lah. Kita bang kenalan aku pura ni substansial punya pupejar pu dorap jauh. Agen nomor tu bom. Agen ambil tu pu dorap jauh deh. Itu mana nak kita bang dulu. Pura ni suspension punya pupejar nang ko cara dorap jauh. Dorap jauh asal. Nona pu terong sang ho jakla sa chairman po session me hogo ite adaga committee bang se tum segnan ko apu terong sang ho terong na kahai da pulo ase committee bang ke segnan ko nala tum te segno choi gi bola ke terong sang ho local vigilance committee ko local vigilance committee border local vigilance committee la pena la geda bango peneli tu bangke bosena itu pan saya somsor Jadi idea pen galilo rak view sigit kerang kote. Kita bangka kisi dam bangke no mothemo pen ko solo solution ko just ke topik lanjo. Cholo Honorable MLA apna naloli CM itu ta langka aking kecing lo kan yo. Kalau tinggal lagi turun lagi lah mau pergi kilo nak. Dia tak nak turun dulu. Allah Joy ponde, choco ponde, terus sao? Joy ponde. Kalau neli choco. Kalau semua choco ponde. Objection na bigay choco. Choco. Kaya kita lama kaya ko durab jalo chalo. Yes, tagalilo no tagalilo. Alam ta nanya temporary suspension uta. Jata bolo to je durab jalo. Inde choco ponde. Choco ponde. Oh, dia pilih. Paju tende. Order na police force ke bhi hamse saman. Di po hai do Tapi itu pun apa dulu pun itu 11 dan non 5 pun asal 6 hours lah. The constructive debate lah, constructive session dah dulu. Tapi ini interstate border lah pen. Interstate border. Lalu kacing white, kacing sai.
la so mai kar be mo to mas council ben ke khapon along na che tong dun ilgum ka chin honai MP ke hai la ben ke Assam Small Scale Corporation chairman mate dikhoi mele Lida Singh le ke hai la ben ke na che tong thu harohat mele dorsin ro ha ke hai boithalang soi mele Luksing Tero ke hai Karbiang Autonomous Council Speaker Pen Chenglong Nilong Kam Naglen Roket Yem Emisia ke hai kai pidoan Laben ke nangai jetong thu Abarim IMP Dr. Joyiterong pia ke hai Pen Chenglong Abarim MLA Dr. Mansinong pia ke hai Pen Chenglong Abarim MLA ASIM Mujari Hansia ke hai Pen Chenglong Abarim EM ake hai kai pidon ne mise kai kai pidon la pen board chairman ke don la pen ke da political party pe nang se tong non Congress BJP ASC CPML la pen NPP la pen FSLC a president pen chenglok secretary ke don la pen ke organizations Kascom Kanchascom KSA Karsa la pen ke ENC Jakas Hills Tribal League Penchenglok Song ke doan organization ke doan dak amai pu Penchenglok Konjun Bank lapen ke border ke do tum ahoy du ke do tum hip loop pen ke do Songja po Songja pi doan lapen song along ajak thip abang pu bang ke doan aprang sina tum Longri long pada farman, emetang long le kecerai komja pan, pini. Parti doram je kupe pin pen, ning sipet pen cingwai cingsai. Laso krum sai mai long na cetong pot, cetong thega pot. La bena tu mesen, budi sore nang pi thega pot. La ben ke, anutin na budi sore nang pilo, anutin na political party ta, student organization ta, la ben ke social organization ta. Lapen abari ma MP tumpen chenglok non ke to boma MP lapen MLA ke hai tumta budi sore pe nangai lapen ham phanga song ke doana tumta budi sore pe nangai pia pot ke the chingwai chingsai ka pichum the ka pot nang tum badau bena chorolok lasi ke banjial nian na mel tumang si lason la hini ai isu ba itu nelikaya ni border issues pen la autonomous state issue la sona isu yung sing mai rap sar thek je kroisar thek bolong ne tum chun vekji la pen ke la so isu ta me ele tum yung se ning sipet kan la pen dak song ke tuan da anu tin da kar bien long leke mitang long leke ba ma chipi tung pelo la pen chipi pelo la pen chipi da ning hang hello la si bang jong pan da akoi bang chipi da nan akoi bang chipi da nan ko la pen ka che kroi jun ko mama Puna bang sil tu man ke kaci koi lang thegom si dolo belum tel tu man ke hora tu man tel tu ke argument ko lasi mane ke tharalam komasi na mane si ke social media long theglong Twitter Instagram long Facebook long ke theglong mane WhatsApp long ke theglong mane media long ke theglong la sola man ke tu man ke la ke theglong pu bang ke bang mane tu bang la so pa Pacu bong nan, misunderstanding pedonan po, apan dokok tahai. Lasi lasom bangge, anu tinda mathate dan nangji, ada pen anu tinda mathate, jadi tu bang bong. Jadi kal biang ngolong lagi piji po, pan kita ke bang am, apen song ke doan, dak pen angtan ke doan tu mentabe kal biang long ke doan tu. Jadi doan tu bang ke je, itu malong le Nagaland pan ke piji, ini tu malong le Meghalaya sor pan ke piji. Itu malong le Gulaghara sorban ke PG, itu malong le Nawang district sorban ke PG po bangke, anu kinda mathate, lasi nonili po bangke itu kan autonomous council itu cari lo, sedang nang itu nang cerap cetu tu napot, ning nang api tu napot, budi sore pen cenglo, kapre, awal saya nang tu saya ndeng la song sekian nai budi sore nang api cenglo pon nang tu paningat long pen curosi, nili kado banta putol. Arong paju si pinya mai bangke pijut koklo, tapi kado bawa banta ni licu ni bangke dakar beno autonomous council pensi ancora pen nang po, thik jasi dah masih thik lo, kasi kado eta dah masih
surap pe lana dar ba kali ya suang tan nam nagi nasi ini bangke la somai bangke pangsi juri kok lo